African Hosea. Or the session and man, I wouldn't know. Go, Akoma. Akoma Clinton. I did wear the two solutions, Papa. Oh. Me tidientia ubetumi atwa because I and I know men who way but I said the nine back se mu abuo and I say what is this me pacho me bi so sisi na me nyabre me tidientia ubetumi atwa because I said and I know men who way but I said the nine back se mu abuo and I say what is this me pacho me bi so sisi na me nyabre me tidientia ubetumi atwa because I said couple na doctor dey able to aduane so no wo hwe me sana de anum ji capsules no kodru ni paduane mu a ye ni paduane mu adwuma na yi yade bo nyina efe ho e de ema and it is how me chane ji amansan obi ehia bi ya harama capsules so enie na bema wo ye mra naturally e wo pem wo ye adwuma kakra bia no ye mra o class. This is for example, this you have. This is for example, this you have 67. Right. Then you have to put out in FM ene eye benada ene so eye da fofra twedi amponya nkrompon wa hyehye ede ama ene ye da fofra twedi amponya me wa hyehye ede ama yen enu nti sabre kan ye ho na ye mfa akoma mu nsam dwumade no emre wo kwan strong kokora ayene fa ena wo na wa join yen e wo Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live Akoma 87.9 FM na Facebook no bomodia na e follow ye we like page no na wa comment na fe wa bomodia na wa share e de amaye kosoa na e share e fama ye na wa like page no na wo like na fe wo share e de amaye YouTube e ye Akoma 879 FM Akoma 879 FM na e honso no wa subscribe e se wo mo e wo YouTube no dodo no a en subscribe ye nti wo YouTube adawro ma ho na wo hwe no a na wa subscribe page no e de amaye wo mia adoma no so enu nti ebre no so a you will get notified na just say won so wo link ne so e de ama afoforo na wo mo so etumi ahwe na fe wo mo ahye program no e bi e de amaye wo ka ho bi na ya ba be your household name wo ka ho bi na Akoma FM abe household name Akoma mu nsam abe household name enu nti no kosoa na eboa ye ekwan bia etete sa so na ochre Henry Alizo ojina so Dorcas Odum enna ko shua adepa wonu so jina so na ebukwa Steven ewo ho enna Vida Kofi abefe Bonali Listowell Dennis Boache Paul Ochredako Papa Mr. Paul and then Mr. Paul birthday okay firstborn birthday okay and your bunny doing the birthday that's great okay and to Mr. Paul now so God should protect him okay also God should protect little Kwaku pa Prisla every year on also ejina so be Solomon Kwabena efa ejina so Theresa Boateng test nyame hira on also ejina so monko so a na monhye emayen na fei ye hwe YouTube nso a Dorcas obona osiam first ye no kwa Dorcas you first de bia Dorcas wudi kan Elindo hini waso jina so na Margaret Kunedu Stella Boateng ho and Robert Befi on also ejina so Florence Boateng and so ejina so we afofropi Grace Grace and so ejina so good afternoon lovely people of Akoma FM good afternoon nyame ensha papa Egria Marco Yeguso a little Kwaku Yeguso dear eda Marco any so any team ni na any so
ene yetiefo nyina ani so ne se ye Little Kwaku nkwa ewo Akoma FM ha inti yeni abre pa we operation Little Kwaku save life and save life we operation save life ye ni so ade mu for year way yes ye Little Kwaku nkwa ye pese ahoden ba ne mu na wotumi nante na wogina so sise nipa na wo ba ha ne de nyame anim ni oye nipa de nanso na mako onye nipa no bonfunu na yera ho wo sha akora keto ne na ase atataye na ne fu ahye na ne tira yekoto te se ayi na ne tiri chiri nyina da ne nkurokuro na wani behwa akora yi a na chese areho we na nebusuani hwe na nimu sa wa se ne sister se we wonye nipa we nipa so onye nipa we no kosie na nimu no kosie no na we obeda ye edie ya hode be ne woni mu we di ade ne ye de beje ne nkwa we awie enti ma we mededa ye so ma me ha ye we esumpa akora ni sumpo emma nyame animu ni areho na wo ba ye na Maa Akos se da bi akola we ye be ha no me makura wengu obeye obenyankwa obetinase na wedidi oso wo pese wo ye footballer ebebe mu so no kwasem na obeye footballer obetinase obenyankwa na chese ejina menu mienu so eye sika bebia woda no muguso mobua nenso ayarehwe mako enye dabaako ena enye easy akura bebia wo no obie nim se wo baaye no na ehu na areho entinye dakro ne de behwe no na didie kura ye soronko from ye de akura wanya afe no ontumi ni ye aduane ni bi onwia ye onante ontumi nya hwe se de odawo na so saa ono so wonom nofo ontumi nya hwe enti na didie no eye different from ye de si yakoma na ye aduane na asem aba asem foforo beba because ne nsunu ni nyina anya hoden a ye bedi ye aduane ni bi enti a doctor for say na aduane ye soronko ni nro ye soronko ni bibi o mo hwe ni bia ye soronko ni nyina so eye sika ye nkotete adromra panuane ahan enti wa moa ye ya akura ye ntumi nye ne nkwa ye ntumi nye ne nkwa kakran nyame animu ni ye kana na ye ni achi meka bem na no ayekọ hospital wo ya waso mense ya waso wonya wonse odi bi agro nko ba besu na wo hwe wanim no wa hwe wanim wa hwe ananim afemesu na ateko no wasere kakra no wo wie ye wo se mami be nie nyere ne nsapre kope na se de osi yire wo nsapre kope no hono awosin gume afedo mis yakura yi afena and onchesu ana owo onchesu sesia na esu ne ba na anani ase atita na ni nyina tata se wo yese wo su efri se na areho akora we die obenyankwa obesori agina obekasa 2 years Little Kwaku benya 2 years no ofia na ne ho aye dendenden enti yeguso yenwie ayarehwe na fom na areho de bia je se wutua de bia je se wo de ko je se de bia wo de ko na Ismail fakọ Ismail ye ne papa Ismail badodo say ye na ya wona te ko no afoka ye ko ye no na sa omo ye ne ho adwuma nwie na me so time konto se ye ko domni nua ne wie ma na aja me fan ne bucket ye ko internet ba ko ada ne wie wo yire na obefa nde pasa so madam Yam guys am we na ayire ne de question mark wo akwa nti na me baaye ai ma me ne de foto je answer na so yire ne ada ne yam we na ma fa me yire de ne ko so m guys am we wanya sisi ade da na answer me fa answer me fa obi tie so on kan hu say da na answer me fa nzo fa ne sa
Yenya the national. National go that's some fun sir. Ya di da wa ne de aso wa. Mr. Philip Dako. Mr. Philip Dako nyame onsha papa ni Pizza fan club. Pizza fan club nyame insha Pastor Julius. Eya na wa ma me din na just Pastor Julius Vetrancia na bibia aye kama nyame insha mo tie gu so aya ye je little kwa ko se ye mpese ye be ye kosokwa mu adwuma se ye wia na ye wie ne preko ye mpese ye be ye kosokwa mu adwuma in fact sika ho aye den enu nti e ba 5 10 20 21 ade eye kakra nti ye gu so nti onso wo de na obetumi e de abasa de wo ka de toto ho na yakra ne ye gene kwa ye se ye mu anipa e wo bra otiase wo bi antumi ahwe ne de eni so oku no so onu neku wo sakra na ne wu ni wuo wode ne kokoto ball aso na Maako se wo ba yare na woni sika nyame ni munie eja na wo sha akola no o suo na wo hunu ontumi nka baabia ye ne ya na wo so woni sika wode ne ko hospital enti nyame ni wo hwa akola na nyame ni munie eden eya na abatan bia ni wa anka opese okum ne ba no e na ompese obeye ne bone nanso wodwene ho a de aduru no necessary o ja ne kwan efuse onya boafuo to se de enne ye little kwaku na Maako nka mesi papa bi wo wura dem no akọ ne ba yare no wura dem no akọ no oba o de t-shirt igu ne kwan na papa fo nko oba ne nko hospital ha na wo yire na wo kire afi de ba ko ye no se papa beje ne fa akura ne ko hospital beje mesi papa na ansha atade o de ne 9cc form no tam ne ba no nim ne ha no eye sika nti ye je leto kwaku nkwai eye sika fa wo de bra wo twamu afa wura ha mesrawo fa bra nkakra ye besom de o de bebre ye bia so yani efise ye je nkwa enye nne nti mesrawo se okọ Akoma FM Maako su ho o je nkwa ewo ho nti mesrawo bra na ba je nkwa ni bi maye nyame inshallah papa na na kwa 0599814926 0599814926 0599814926 na yede ekoye nim sana yetumi aboa ebia opese woni di nkomo WhatsApp line no ewo ho obetumi nso afreme so opese yedi nkomo efa akora ne ho a obetumi afreme na yedi ho enkomo WhatsApp line no wo ho 0245301462 0245301462 no WhatsApp line obetumi afreme so na ne medi nkomo ana obetumi awosap me na yetumi edi enkomo ni nyina yebehu yebetumi aye na ye Sandra nso ewo ho obeboa ye na de wasi ye bia nso yetumi aye afei yenko na ye ne mo eni nkomo ewe infection nso se Onua TV edemu live Kings TV eye live and a Star TV nso eno so eye live ewo so na first story no eye Piwak Natural Health and afei Grow Fine Blood Tonic wonom na aso yasene a ye de na de din kan first story no ye de ebrewo enu nti no yankwe na fei ene die besi enye easy o enye easy ewo fi ha enu nti no die besi na nso so bomodi a na etie na ehwe na hwe de ebekoso na bibia etumi enye kama na momo share fama yen fans of Akoma mu nsem na mo share Maa Akos great family na mo share sanso na fans of Akoma mu nsem ma be different story fans of Akoma mu nsem so na eno so motumi a share program no e de amaye na bibia etumi aye kama ensem esisi ewiase a ye ba ye na nso se we hunu a ubemu se eniema ebeye basa ede ama akopem se ubetumi enya wonsam ni nyina so ano emuaye enu nti monkoso a na monhye emfa emaye yeni yenua baabi eni nkomo mepacho yeni yie kakra emame na yeni yie kakra bi emame
na yehu ya ba yewudi Pastor me de Esther bra wanim kakra na me pacho bo maye mic no eyie ma no ma me na fe yankọ yanim Esther Maa Akos Esther free hin na ba ye me fini wa brem okay awie assemble na de ba ye awie de mo asewani se mini nua ba akọ ife ne Lydia o wa brem ana me hia ma ebi na man no wa ware ose mepe ento ose mepe no me diga ka chere ne se meni obi odra ba na ose me ano pe me enti man no okọ ejuma me pama de enti oya no aba me container oba ni abon koma ebi oba no afreme so oba me si o okay now oso oba okay wose oba enu ti adi asem na si ya kire enu ni asem no a ye baka ho asem ye beka ni etifo ye beka ni later oba wudi ba che twe afide ne ka ko wa no ye ma me ne komo wudi ba che frame Alice Bachan. Okay, Alice, I will free him by it. Bachan, me fag, Macophobia. Alice, Casa, mammy, who free him by it? Chumacophobia and a buy. Bachan. Okay, Alice, we are yet you. A very dear boko. Bachan, me near Blanty be our ray. Bachan, minute 9 in fear a do 9. Inti. Me ba otoso yawunu me ba otosunu eno ka kire me se obeso ye japade enti sika bia ode beman bia me nsum me je penie enti nyame adum ye ba otoso nan ena owie japade no enti de otosunu me ba otosunu eno ka kire me se ontimi nwu biem enti obetwa mawo na menyem enti wo twa mawo me be fie 3 days no ka chen why na twa wawo me kunu ba me twa wo ba wo twa wo wawo wo ka chen so ntimi ngobi so twa mawo enti me ba na otoso me wo ye no 3 days no ka chen me se wo sa me ye me operation no ka chen me se me nkopa adwumanye ono ka chen me se me nkopa adwumanye enti emwa ene when ye yawo ni awo how die ma ye hu yawo no how no do fam no kan nyina one after the other no mama konhoma onye me hwe e wo mama konhoma enti mi sister mo na nyame adom na omu eboaboa me ha enti emu a me ba me nya 3 months ene wo se makomi sister won wo bo me twen mase Emma me call me papa hono ene e beka asem enti mititima be 3-7 1 year ena okache o yes satam no ma konhoma ene ade ena okache me o ba me nchin ena me se me ma ne sa kwan ne fi se kwan a ode me enam so no mintumi ena obo me wo bo me ma me yare ye inti me yare ye no be fama ko hospital odimitru hospital wasima bodam eno mu wo ma bodam fo pane ma me ya nyame nko a enka me wui inti enumu se de no ena ebronso enamu okofa ne wo faase eba wono na no wo bona ko mama ne ye aduane emani di no wo sa bo me manso eka ho inti ebro no ebe mu sa na me ka che ne sei efin na kro wo bo me ko me ne me baba akokwa asori eno akra ne ba eno wose wo ko hin no wose me ne mama kwa asori eno wo so akra na so ena me ka chen se wonfa ne nsa ma akra no no wonye woye sa akra na so be fiti me kan no ofin na me kotwe ni free na se wo bo me ma bo me ni so ebo ma mani da moja be ma no ya friend say wo free me ba cho akwasi boatin wo ye carpenter no ye so me e wo atwoma kofodua new side okay e ma mani e da moja nti ka me koye case e na me fa ye sofo na ye sofo ka che me se wo sre me ma regional pastor asonti na asem no so akodi national pastor ne district pastor ebuakwa honum wo ye wo ma bodamfo pa no mba se o mu ne ba be kasa wo twifa o mu so emre bi nso a wo bo mi a wo saade me call say
wo kwa akoye one ne wofa si wo mu koye separation ni wo mu mpam min frifie honom no ene yesofo bembe ka asem no e kire wo si yesofo abegina machi o si yesofo ni yeso district pastor ni nyina nkwase awofie hono enti me ye madwen se me mmo regional pastor bia ma ne bi wo bu mi bia ma me de ne be call police station me mi ache no me bo ne na yi ne namfo mienu amane ena me fe na adwumayefo no so mienu ena me ka che omu se omu nkasa nkyere no wo bu me bia ma fi se kwan a wo de me nam so wo fie ono ano den mintimi enkampo enti wo bu me bia ma me mfa ne ho nche no anche ena me wura mesa emre bi na mesa wura ho no na no sa wasa so de otoso mienu na so mo ba otoso mienu me pacho ani twi ena me ka yan se eja me ka che wo se fa won sabo akora no na mfa won san so na so ka senya mu nso de otoso miensa na wo ye wo twen na so no na so no ehuno ena me ka jen se won ko kan kire o papa se de na so no aye okọ ya na opam no enti me ya nam se akora na wo ye na so sa no na so ne huno obeka kire on opam no me anam ko tuto nu ma no enti mfa won sa ma akora na fa won emfa won san so na so fa won sabo no eni ojae na ni nsuo bowa kase bon kase pampam wo bo me papa emma nkra ne tiata no pa nkra ebeko school nkra ne tiata da janu ena wo bo mi bo mani so te se wo bo mi amama so be ma bo ya dan amama so se wo kan asema na sema hwe wani mpa menti ye me pa chan wo se be ma bo ma wa ya dan maso nyina maso enti asem yi eburo no ode eye wo sa me pa chan ani wa ye ho ade me pa chan ani woni na ten fi san ba cho edunan 14 years me pa chan ani en wode wasumu aye dono en wo burumu so menu ekuta no so wo bo me na se aba bibi ekuta no bia wotimi bo me emamu ebubu to so e baba ho enti ehwa na me ye ye kan say me sorry apa na me koye case bacho dabi na me koye case ma ye beche no ye che no a wo mu eyi no no wo so wonte ase se mame a che no wone ne wofa eni ne nua ba eni ne wofa ba eni wo mu sorry gina ye say se mame a che ne de ani obamie agya me ampeni ampa okogya me wie ya afa threatening ade se mintum frifie hono wo mu enya busuafo ne bai efio se me busuafo me ye hunu be ma na busuafo ene na busuafo se me de o mu ma me ntena fio be ma ne nso se enu nti ena wanfa na ware ankwa abam nti ankwa sensa bibia enti wo ho kwan se wo pam me efirifie hono ena me di asem no wo mu ya na me so msi mintunti o threaten me ekoka kire me papa enua na obetena se me papa yale nti woko de 40 million eko ese wodi isu me 40 million eko ma me papa me nana no me na abusua panyini no nti woko na me nana nse onye oba wone be ma abo ebra se die 40 million die edie nti na oye saade no ena omu saade ko me papa ne ho ena me papa nse nti die ne wofa wo ye no wankasa wo dwene ho se wo ba wo ne be ma atena 40 million ama agapade o ma ye agapade esen nyame adom ne wakofa 40 million se me de 40 million na ekosum no ena wo didi me papa na tem na me papa no su didi na tem bi no ka chen se mo mpene mo ba ne dia ene mo ma ne ntena fie ho no enti wana me papa ne frɛ me ena o ka chen me se mi nkoye case satam so na me de asem na colleague aid me ba ya pe na papa ne frɛ me e ka chem se min koye case na se na be ma no aka ne ne wofa aka enti atosom prensa enti omunya enti koye case enti me koye case no enti be ko commander ne ho no na commander no so ama ne won se obo me bie ma obam ya de na koje na be ko commander no se wo kodwa ato ayi wo yesof maame baako ene okobo na mane ene o pelo ya man ene o mbebie o mbe o beyi asem no e ma ye di kofi nke ye di kofi ena maame ne se o mu kwa an ye fom hon ye kwa ye ni enu fie ye ko hyehye mlama ejapade ne ye ko chem
ye koche ni ahihye mla e de amam said a bear won ko ha be ma no e ma ne nye be ma no so na no de papa enam se ma mi ame e be ma e kwan o de me nam so wo e kwan o de me ne me ma enam so akoma kra wo tole bia wo mobi ayi e lockdown ni mu etimi lockdown ni e ba ye no wo pam me say wo mama ko wo mam 200 cedis and scan sign 10 days 12 days na scan ka wo si adenti na scan san okoto nuane nyina ba begu kitchen ena wono eto kitchen ena okacha me say wo mama ko mabiem ena ayi enkura na oni wo muti satam na ne wo fast ne mai wona no obo makoma mmomu no adwandi osori atore bi opa no ye ne ka me ne kwa senkura ne bedi so ko no ton ya ne begu keche enso no onua ada wo pe no oba wo fi aba no aduane na me no aduane me no oba me etore bi akoma no efi sa me wo me ba na otoso nunu etore ewo ma no stop o se me mu akoma be sen ebu obese bosome entu okwa no okopema mi hu ni se ya no opeme ho aba so opeme ho aba dia no abede de opeme ho aba no so ndan mama opeme ho aba ne se wonu na tie na opeme ho aba no opese woni me beda e na ya no enye no wa ba fom na wa ye friends wa be ya akoma kakra oba akoma be se ya no wa sa stop enti so opese wonu wo beda me pa chane enu obo akohoma enu obebo akohoma so opese wonu wo da me pa chane enti ada ne kon no so wonu wo beda no wo mo akohoma me pa cho da bi oh ma me ujidi me jidi pa enye se ma benti na wo beka ne sa me pa cho da bi da mintimi nkasa efi me ba na me wo no ayi FIFA yi la me last born enu start years ade no enam se be ma wo yesa ne ma we nyina wo hyemani ye a be ma me ne na tenase me ne betenase na bibie ni honum edan ba ko na no wasi eno kran so no onyi papa na nyame aduma nko obedidi ammedi bia wo de me fa kwan we so a ache enye no me ba panyin wo bo me me ba otoso na wo bo me ba otoso mu ebro ne de enye ba ko nyeminu nyamiensa o nyan ebro ni doso na ma no bo wo bu me papa ebro ni doso wo ken kan ya be me wa buro wo dodo be sen me mama ekodu 14 years awade me pa chan wa buro mpedu do bedu me pa chan eno wode ne sabelt ya na so de aba me se di obenya bia di obenya bia so makopot so kra no de bo mia mbacho kopot di honfanye na so di obenya bia mbacho sa aba na da ne nchen a no wode abro me enti se ni paro ya o ye me saadi we na memi mom na mo sa be hyehyemla amma me na se ye se memi de me ma me ewu me papa enso yare se mo hu se mo keka man ma hu se sinim enti na mo ye me saadi enti ana me ka che ma me ne se sa na ye de na se mo kofa be ma na kofa lawyer se wo meyi dan ba ko na se ma lawyer no so se o yi dan ba ko ama me no de 40 million na ye de aka ho dan ya dan kwase ne me ba choni di odi kasi ya ketwa ba ko no e ka ho 6 okay eno mama ba ko eno mama ba ko so mewum container ensu ewum asase ewum ni nyina mo ama me hwe 40 million ene dan ba ko ena makoyi ama me se wotwa mawo wo bunya me se me ayi me bato ma frawai I'm a fraud, me nyako bi me fraud. Be man na pom te say. Isa kwasibu ate. Say entran kwasibu ate. De mon fra kwasibu ate line no emma me. Yen sign no kasa bi. Acho wa bome. Etwa mawo. One ya be bo ha no so mako. Wa bome watwa mawo. Wa sa wa mawo kire yemu. Wase enkra ne dooso ontimi nwu bi enkra ne ye dodo wasan me pa cho ya wo 5 ma wonum me pa cho ani be ma no ka kire wo say ebia awo ne dooso me ho nso enti jai ena na wo koso anyem me pa cho da bi me ba me ono kra no so obe wo 6 enti me ba wotosu enum no me wo ana ka kire me se opese otwa ma wonu ontimi nwu bi me se de be ya obetimi ahwe nkra no enti wana meka yen se awotwa ne de emwa me enti no ye ma menye family planning no se family planning so de won de onye na dwen ebia na aye enti
bear my bent 1 year on beam. And I'm saying, young Pekwan family planning a bit me a bois. Come yet 10 years, dear Crana. A bit me a bois, my mean finako and nimwa ama a. And was said that until mamma fray a soft penny. A catcher and say, me close up a sort of chamawo. And to that was saying, one bear man a cassa, I say, Uncle Manaye, a ye be anka beboy, a call for ye, but be a all manner a natural family planning. Natural family planning. Yeah. Okay. Into only the Cassavian or can say, and no dear or no dear, so for candy, on the yadia, or be yes, natural family planning, no so on ye, on to me. Into 1 year, I won no bedding, will be charming. And I'm say, I will empty, men so me said they know city intino, Nami Shruno. Why are you operation? Me bacho debi. Operation him. Bacho debi. Okay. Me last boy in na me. One also on my own ye family planning. Me bacho. Say be a walk hospital am or more I also on my own ye. Me bacho. Okay. 2. Wouldn't the cross sorry back home. Me bacho. And I'm so forecast watch them natural way. Bacho. Mobeya a woman. Bacho. And also on ye. And also caso ye. And so neda mama wo catch and na no catch him say wo kwa ko worry aba betina fie no wo be wo papa. Ye. Mitio was so worry or be worry betina fie wa mama mehu no no onya nwunye obe wo. Okay. Enti awona wo twa wo nti say wo twa wo. Me twa wo. What way what na wa ma akwasi boaten atwa wo. But your mama wo twa ma wo. Oh, that one in it was one in the Mayanum. Bacho. All right. Wako be wa baby abeka me bacho is January yana aware no eguye. January yana and what the mensa no call. Okay. Nti afen why na dwen so was so be worry. Okay. E dia befio nti say cry see am was isi ana. What I was ni be frame say was so okwaji da ba ko na why ama me no. Okwaji mita ama me no waje ensuo ayi ama nti esi na water ni no efrem say em so the meter na eba ena obisa am say me wo hin mfa no to na wo de ye nka meter asem de ye kana ye wia ye beba dan ne ho asem enti ye hwe wono so a wo ka che nse se won pese wo ba wo biemu di a ene ye wono wo da wonyi so condom me pacho ani wana wo ka che no so se de me manka but ehwo no ye sofo kan saa ayi no ena wo se saa de ndi wontimi condom no so wontimi ai sofo ka kire no ena wo se saa sofo de odu se saa condom no on de wontimi a wona de obetwa me. Okay. Enti now we twa wa wanya fie say me ba cho ese menya 42 years 42 years ba cho ani e kwan ben so na ben ma ne fa ya wodi twa wa wo me ba cho ono an na kosensan ya ebu akwa okwa ebu akwa na okosensan enkrata na ode bae nti obae na okaja me say wakoye bibia wie enti me bewo a ye friend say obami atwa mawo mame wonti bi cheche won sam ho ni ye o be akwanya be man fa so mi atwa wa eno so wose wakoje krata every hospital abaso okotwa wa wo me ba cho so tira se me ba cho okoje wo ayi o kan sa ne say chinchina obetwa mawo no eno okoje krata ne die na ne wom no mo se de an no wase wakosensan ode bae no no wase wakosensan enkrata say ye kwan ebefa so a wode betwa mawo near the hospital pachum ni made kakra wode krata ne bae wo je kenkan mu me de man kenkan enti sa krata no but me hu say ya wo twa krata eno no e wo se wo san ansa na wo enti wode bae no me man san wono na ekotin wono ni netimi ba me de se wo hu se mempene so enti man san enti wo wan san bacho de enti ekwan enti se wo wan san de a ekwan ba so na doctor ne fa so a wode twa wa wo wa bra wo a wode wo ho no wo so wan san bi me bacho me be wo no eno ka cha me se me be wo a ye fen say wo ye de call hospital ho eno ka cha doctor ne say wo ayi me be wo a obetwa mawo enti hu be man se wo be wo betwa wo kwasi buate me bacho ani wo so no betwa wo wa me bacho ani okay enti ye de call hospital ho no enti me be wo no ene ye di etwa mawo me wo ye ma wo ye operation ene ye fam ne di twa me ena doctor ne fam no odi twa wo me bacho ani wa mo wabusuafo ama ne yese be ma no so o ma me no papa ti ase bacho me ma me ewu papa ne ti ase wa mo papa ama ne
bacho debi enti na won so wo pese wutwa wo bacho na mempe enti die enti wan kan che be ma ne se wuntwa wo ne twa me ka kire no me ka kire na mama ade ne say na ese nkra ne wom sa no me nso me maame ewu e na be ma no so adwuma na me ye friend say me obe wa me na me ye adwuma bi wo restaurant afi na ne mastati a meye e na o ka kire me se adwuma no o ma me nye enti me sa beton obidie me ka ye wari wie me sa ka kire se me pese o ma frɛ me me pese me koye adwuma no e na o seda enti me wari wie me beton obidie ena ewa no wasase se bidie nse bidie no ma me nton na waye store ahyefi ukokora ewo ho se wo be ye store ama me atonton ne ma na o ma me enkwa akini enso ewiase ye no wo no aka chem se me nkopa adwuma ena 2 me san woman bi ene entam o de ma bodam na menam ho we ya na makosom so nkrofo ni mim sa adwuma bia force a na makofa so a wo bi abrochirefo niema ebi wo wa tituma shawa jeni ade na makoje na maso na makoton Jasa wonya ba akwadwofo dabi ye adwuma de support be ma me ye adwuma nkasa na wo ansa na wo ba be ye adwuma na metonka wo ka chem so wo be ye japade no na metonka anka na meton edurum na bi na sika kro de be kwa adwuma kra na onya bi me na nyame adom na mmro so de ba wo kwa adwuma na mama ne kakra to nbotom na wo de ekwa adwuma be ma no eboa ne kakra sa even efie kra na me sa kọ edwa na makofa banche bode ne ade na me de abanti ebi wo ho na Akoma de ope ene woyi a bode ne banche wo ho na eja me de aye tora bi nsusu a na ahokyera ne shop na wo ye wie no so me no ye wie no oka so be man metena so nko an prensa ni nyina wo pamu mi fra no no wo ade wudi ni sika mama mini oma obi oma mbi kra nto aduan oka chem say so me sika no oma mbi nto aduan ni ena me ka chen se Akoma no so ene won pejam o ka chem se Akoma no so de won pejam fi se nkola ne wom eno an ode be hwe nkora no ba ya na enkora ni ntin wo ka na maje penie me se ena kakra metia no a obohu asem nti ehu na no no abepam me ne kopo adwuma ye wujidi say ya friend say ya me fan to ne so da no hu na asem ti hu ne nan kan fa ho me say what me fan enye ento ne so da say ye kwa asem a ogina mu ni say an me nhwan kola no 12 years ni me nhwan kola ne da na won kra no wan mo na tie me ne me man na tie na mama satam kra no so no ni adaji o eto da wose 12 years no won hwan kra ne da me hwan kola no so na ware mfie sai mfie dunan enti si da na won hwan kra no na me ntia sai sa na wo ka ene obi a tena fie na hwan kra ena ansa na me kra me de call police station no asema me twere kan se me hia sumdue a mama me de betena fie hello o so pasa ya re I was watching mama na pom te sai yango padumo ya da nyame ase me pa cho ayi woyire Alice owusu ansa yo awiai Alice de asem bia ba beto yanim na wose bema wo ni kunu ne ho mo wo medum na ateti ya wodi na famu wa awade na se anya asem ketwa sese waboro no one de di kai waboro no amasese na so asi onte kasa dia to so mienu watwa na wo abodamfo po dia to so miesa wawo na abodamfo panie ai enti afei dia to so nan eye wajapade amoye ya sese wo se wontumi nwa ne biemu ye ba kwese buate ye ma me na ka de asem no krebe ne wo ma mama me pa cho mi ti omira me pa cho asa we ya ode abatu the power so ode asem no so abafo na enka metimi ni wasia momo na na kamata matere wa kamepe mira kwese buate ehia no de betimi ehia china no pa na so ma mi chemu kakra na fe wo china ye nyina ye nhia me pa cho so me se ye behia o china no pa ye nyina ye betumi ehia na emu no obetimi ama me na sam ya wakan kire mu kakra ma Mr. Boateng
what they make legal age as some crowd or Honoma or Matu was after me, Yako, and the Enrano, Omoya said, Umaka and Semimra, and Umukar, my flow, Makati was there. What's an Mebaho? Oh, legal age. Me pacho legal aid diano eye mebo Mr. Watson legal aid diano eye moja padia no anansa awo na wutwa no no ano wose won pe no ma enu ti am say e wa say enu nyina no ada say mesia eti etena no metimi no wesia ata no mu de ma me na han do de we okay but me request Watson ye no krese we yire watwa wo ma ana me sira so obeka Dabi mi pese mi hu se watwa wo ana Dabi ma ti wutwa na wo enu watwa trogu so no ma wabeka na sama trewo ana wo frame ana me frɛ me nu besia watwa na wo anyam na mika na wo me nya doctor me ta wo edi asam no wo pe mu asam atia me so de nya abotre ni ana kasa no me ba ho ana se mi da dia wo presa nu besia ansa na de wo ke bi aka watwa wo me nya doctor me ta wo ana wo so try no so me wa me twa ni hospital and wo ko try oh sa hospital wo akoko try sister wo akotwa wo hospital na de kwahye wo kunu ahunu me ba che oboa wo kotwa wo hospital mama me pa che oboa obetwa wo ba betimi aka che wuti wa no afa ho adwese me kotwa wo Mr. Boate what be that ma Mr. Boate me doctor me doctor na ko twa obi awo but no akasa wo de krata bi brand wo fie say krata doctor de ma wo say mo fa twa na wo no ti na me ma asem no mesrew ye e wo say o tema say me doctor me twa wo enti say wo ko hospital and wo no afre me na me ko e ti da me say asem no ma no wo ho me meba wo so wo de trembedia wo so obedia wo no ni be sia enu ano no why Boate me pacho me wo aswa wo fra me kwa na ase ya na akate Boate wo de tie me na me obi de wo ka no na hwa ma nyame ya dum a ochina ye nyina ye be hia wo askwa Akoma FM askwa wo de mebu tarma ba ho why da Boate tie me ye because mani abre because achina no mo die wo se ye hia enti me yama enti wo china papa no be no kuro pepe ye nye be hia waskwa ma me why Mr. Boate me be kaso tie nya sa me kaso me si tie eni ba no be kana semo a enya se bu free ana se mu sina me se ye nyina ye be hia achina no mate wase achina no me no appointment ni wo bi wo appointment our legal age ho eti ye a and that's how so mako ba bi ansa enta kwa ma sa ba ni ga age eti se wo free sa wo pesa wo ne me kasa dia wo de nya abotre Mr. Boate mi nya botre ko sina because mo se ye nkomodie wo na wo sesa no wo se ochire ye nyina ye nhia na wo chira ye behia wo so sa wo appointment bebre anu na me ka ja sa wo no ba enye na no ba ye wo ba ha ben na wo twemienu mu nie ena wa ba na o tudie no aso obi aso kan hwe nke Mr. Boate ya frau Mr. Boate ya frau no ye mpese ye betwe asem we tentan because oba no Dabi Mr. Boate ye mani nya asumdwe kwan so na ye nhia okay me say ye mani nya asumdwe kwan so na ye nhia because oba ne say wo na wo di na ko hospital so obodam ya wo na bodam for pan ensem ne do so accusation emu oduro ye moduma na mo ya no modu enti ne pese ye hia no ye nyina ye ka ho asam because e man no so mo bo mo beka no kre enti ye nyi na asam ni ni e ba so mo no kasa ayi den wo abodam for pan ye no me pa cho mama sa me kasa akoma asem ya fi se me hu se nyame adu wonye ska ayi den wo abodam for pan ye no wo mo akohoma enti me makoda me da me dem e wa na wo yesa wo ba me ho woni me beda force o enam se min sapa se bla mi bre na sori a woma takunim sempo anim akoma betu bra ma dibi nso wo se wo faase ena wo bo na kohoma amana no aduane amodi wo ma biskanso enno me maduane nia wo sa se wo sa ne ma beda enam se sa de ende enya adwuma
enya adwuma na ase ene me diska na beto wo enti wo ya media enti perform ne beda enti ekwa bia so me nso me na obeda ene wo gire enti me ya na me gimo ene demo oto me kwa no atoma kwa no wo me na ade aboa me ne say na me bucket de otoso me ensa no Abigail no oda me nche wa na sorry to sorry em so wotenenem wa na wo ye ma wa na wo papa no oda nani ene tipa na okoye enti ade chiye na me ho ye me friends me wona me ye me ja enti me yen kakranka na me ko siesie nkra no ma wo mu ko school ena me san bedaye enti na de chie bi mama mentimi ansore kura nkra ne ba me da mo na me se monko kanche mo papa se mi ntimi nyede ensore ma mi wunti o me fa me ko hospital wa na wo baaye wo ka kire nkra nsem o me kanche me na bi nsiesie mi o mu siesie mu no o wie na obetam me ene ye ko enti ye ko hospital no ene ye tira mansena ye tira buakwa ya tira kwa da so azie ya tira ye friends sofolai ana busa nsa na ye koi eja wo se specialist bi wo tafo intimate wo ko hono madam fu bi na kire me madam fu doctor bi enti na me kama no tum ye duru ho pe na onu wuram se na onu mu akokeka me wura wa pe na me tena ase onu ka ase me tena ase no makokeka fad me sa me mabodam na wo kwen na wo ye hetu dabi kase wa bodam me pa cho dabi enti me dura ha no mu ye se me tena ase ena o ma me taso no mu se me nkoye lab me wia o mu nim bedi nkomo ena me koye lab ne bae enti me bae pa na sister nurse ni baako eya na wo se bibi twa wani so eya na wote voice obi efra wa wunhu no kekan se bebe ena sister me mo odam wo pa che se mabodam kasa nyamu no so no odi ka de makokwada so SDA ka kire doctor no Dr. Boati mi refi anya Boati enti wana oka ehon so ka kire doctor no ese me mabodam enti me ko the same questions na doctor no ebusa me enti wono de o ma maduro ma me benome enti me tane ma wadru ya bodam fo adru ya bodam fo adru wan kan kire me enti me numadru ma medasa me no me doctor ni bisa was bisa won sama kire se ti se de we mi ebusa me na wodi adru ni ma na so be no me ye wodi adru ma ehwa ma se ya bodam fo adru meni ama me ho so sa enti me benum ye no me no ma medasa na mani so ye me chese de wa na me ho ye me no na me kai say ho o matro say every 10 people bia emu enipa bia bodam na me refi nipa no matro gu ho no matro ko wura ho de wo kenka ye no ai enti me kai na eni aduro ya bodamfo aduro enti wana mibusa no na mse jaboten edu na wo de mana se wo ko ka kire doctor nse me mabodam wosian na se wo modam enam se agent ono wo ka kire me na se wo modam ai wo modam enam se de na maye ma me nso me be wa na me dwo papa e ma no ono kra ka kire me se wo kra wo dwododo me ma woni so ayehye asema edum rebu o ka kire me no kanyam se me dwo me moy enam se de be na me na wo tia no ma wo me ya e kire se mabodam ehwa na otwa aso ena me sumi enti wo mo bisam sa question we ena me sister wodi kan de makokwa ada so akwakoye sa ade we ena wa sa de maba se mabodam enti no gina eyi bi fra o bi wo hono ena wo se wo modam wo gina ho ena me se mi mabodam enti wana me ka che nurse ni se enti satam so na me ye kama na me sonte sene ena me se sister madress kama na me se nti wo hwa me ho a menti me se bodam ni sister me nkasa ne me ya ne ne ma mu bisam edebe na kire se me ye bodam ni enti first adro ne de kwada so no okoje ma wo me pa chan eno no wonu ba ko sa no biem wonu wie ya na honam ye yi me pa chan ma no biem eno sign de wo ko different hospitals na de man 42 years be man de wo ko hospital na udi na chi de na ko hospital me pa chan no de na me wo me ba no
em say 3 months and what de me 40 days and what na akra ne yare and am de akra ne ko hospital na me nso me honam eye me ya enti me complain no and am say no one doctor no nso akodi hunkumo na ekoba asa first wine ye hia me hu but baby wo yare ohonam na ye wo ya wonya hetu menya hetu hospital one wo ban won to na ntwe na me ka say mommy examine wo me ba e wonu say wo bodam nti doctors ma me ko wo abodam for pa enti me duru ho no me ye saade no me ka chi o me say sister me ye me bus me ka yo say enti wo hwe me amabodam enti wana sister no wonu o me si yanka ase wo bodam bia say ya yanka ase wo bodam enam si na say asema mbusa me eche say mabodam na me ka che me say wode me call you know the same questions no mbusa me enti wa ro mu jeja na be ma nso ka say wo modam ben ena sister we sa kan hosi we wo kan hosi mani sa wo modam ben sabe no wo nya boso me satam de 2001 ya em say 31st March ena sa asem no esi ye enti wa no mu sa transfer me ena o mu de me ma doctor sister wo ye oba ena me call enti me call ye no na me enti me ho ase enti wa na me ka che sister ne say sister me ku wote ne ho kakra ena me sister me ku si mabodam me modam wo de me ma o number frefie na ebusa madam fo ba ko ye frɛ ni sister wo sesi ama wo mu ebusa no ena enti wa na wo frɛ me eka wo wie na wo ba na wo si ma frɛ doctor ne se wa frɛ sister no ebusa no na onwo me abodam fo pani nti eno ne ye hene fa hospital ehwa sa last one ye atafo hospital hon me ma number so won frɛ madam fo ba kum san sese me ma bodam nti wo susu sa die nti na wo modam na be ma no ema ye wo abodam fo me pa cho ni nyina ne say be ma ne ka kire me say me bompa me nyampa ye bom na onye me se ohema enti wo se me bompa adame wo hwa ya na yesofu panyini ana metie no enti metie ye friends nyame asam to bi nso na me wo fie na me nya ya na me bompa enti mo ano ka kire me say Alice na wone me kokon entokwa na no wone me kokon no efise na ntiase enim enti da ko no ka yam se Alice asema me ka kire jai etie na emwa me pese wo jampa yebo ukura kwase boate me ba chan wase jampa yebo eno ka yam se minya mpa yebo na menya wo se wo hema se wo jampa ye ne bo a bibia wo pebia me de bema wo enti me nso nyame adom me yampa yebo fo pa enti medwene wa nam se enti wa na me ne no eya nam se jaboate me sro empa ye no eboa me se mi jato on sesi a wonim se no na nyame adom me dia boa ba biduru sabe emmoa me enti me sro enti emma enti se me kasa ya da bi woni no minya dede enti like uti ati mo dabi deeper life cry mompa ye nye dede enti moko deeper me pa chon abase boate nso ye deeper me pa chon ye deeper ni deeper life me pa chon ane deeper life wo ye deeper ni eneni na nyina me pa chon woda so kwa na woda so ko wodidi ye sofo atam wo manim sofo diodu sofo panyini national overseer o ka jam san sofo wono sofo diodu na wono ta wachi na was o keka woni kwase ampanyini na wono ye this pastor the same thing ya sofo this pastor kran so nimasem we emu me say be ma ni se jampai bobo na onya me se ohima wase odi hene wo hene mi pese no ba bia kwase kwate di hene ya wase wo besi ohima na odi hene wo enti emle bi wo bo me wase de wase mi sister bompa ya ama wa mi sister ayesi akwan we ba lock isika eno ka kire me enti se mi sister ja mpa ye ne bo a obetoka ama no afa meda ma no o ko ba bia wadane kem to so kire ne se won we se car we ka metimi ata ma na broso de hia se wo betie mi se dia meka ubedi so eno wo sister ne ka kire wa na wote ba cho me na me ka kire no na wo sister bi woni no eta ahia bibia ye boko bibia nya boko sa se kire me mu mame
me o sister bibia ye boko me patron bibia ye boko me sister ona na etena ye saa kopem se me wie school ya na ye betena atwema koforudua ntifia ye tirem ne ekohu bra boati ni nua be ma no se sɛdeɛ musu ne mo ban sitie no ɛmoa Alice mamoa ba mabusuam okay ɛno ɔka kyerɛ ne sɛ me bla nso wɔ hɔ wɔyɛ pa okuta ne nsa no adwuma nti mamoa wale no nti me sister hu no no ɛno ɔse wɔ mpɛ no ɛna man ne frɛm ka kyerɛ me sɛ do meserew sɛdeɛ Alice su ban sitie ne nya mesum ɛwɔ ne mu nti no ma ne wale akwasi ma me na akwasi nso yɛ obi a ɔmpɛ ma asɛm okay na ɛbɛboa yɛ busua no pa ɔsa nso buadeɛ no kora no mani gye ne ho no ndi akwasi boaten ba ho still na me sister mpre no ofrɛ me no so yese wo na wo ben wo sister odo wo nso panti bibia ne ho a wo bɛka wontie enti no mesrew eno wo sister enkasa man ti wana mka chenze sister Alice what na se ache na mempe ne etimi esi kwan mama nka menya me sister mpo sabre na sister nya fie be se abaka so atena se ache me bacho no obro 30 years okay no nuri wo na me wo be 27 okay intino 26 edru emu hono nso no na asetena mu no na emu edi na yedidie mu ni ade ntimi anam ka chense ebi kura na awrade na ebie kwan etie ye mpai bo se o meso mu okay obi ba ma okuta na dwuma de eyede ya okwa obeba bedidi ama obi edi timi kan ya na me sister se do waka matimi ntimi ntwe wa no nyede enwo fom ena me sister awrade adom be me de be ye ne ho ade ena one ne koye wonyim ye no onyanyim ye no na be ma akwasipo ate ka che ne se ohia eba enu nti no be wale no me ne me sister shedem pompa yesu awrade so awrade enya yadom na me sister mfafuru me sister di kan efafuru to ofa yam se na ekọ 2 months so se no no se wono efie ona wafu ti mi sister kokodo ye na nyinsen no ebe se ye no de no me nya se bia mama wo efie wafu nam se efie a me mahamfu enti ese me ho ya memre enti to bo ase na medo mama first nyinsen wo pressure me ama enti me ho nam se be meye ma me nkodo na me di ahomete na me do fie wo nyina me do fie na de kye pepepe na nyinsen ne sei to so ma nyinsen ne sei na yekoye ne DNC wo SD a wo se wa no baby am koye operation okay Madonna okay yekoye DNC na wo se ya na wa nyinsen na sei o ja me sister ho me won ma na me sister frame di so me bra me di na chi na kofa me sister o ja no hospital ena me bra me di na chi ena kokofa me sister ede ne ba fi ti hono ma na me di mirika na me ko me sister na me ka chene se nsuo na hwie agu a enka eche hina ne na gba na ase na msa ne de mpai bo na me de awrade hu ye mobo awrade kasasa na awrade ya adom ena wode wo eno kura mama senye Kristo ka me sister wuji ne mojatuo ne de nakotoji akonia bedje satam na mesua adwuma eba sa wo se me jai me na me wo ha me ben no so me sister woda makoma so pa afise wono na so me mua kopem se me di nyini ye enti wo sister nye wo ba wo ye basabasa bi mama say ye ka se wo ba ye basabasa me sister nka mo yesu ya yi won wale ye ma na me sister preach o wo sorry no pakwa I don't broadcast ko preach eba enti dodo na ye fratwema kropon dodo na afre no sof maame dodo na afre no sof mako forudua fia ye kwotena mu ni din Alice ne kra na akata sof maame ena no mo fre ne nua no kra nam so ma owale no ofre no sof maame pre so obi ho ye sof maame abonten ba wo ye mari jata wo fie oh mama anya se me nua no ntina me defend no but no cry one onya meka cha ne se onye bize awrade adom me maami me papa di kan ediki wotete ye Pentecost mu wo ye na ne nti nyame adom Kristo no bewura ayen nti se basabasa ye de ebi eni ye ni so enti atete ya wo sister febu aware enu nyina no wani tua ma mani tua ade na mabusua no ye fa ho endie mama memrem na mi obi a menka masem se meka na ye minua na awaresem so no na mnim se ye den anyame adom enkebe ye yi
visa said they all see ye no first no name ewum so wo ye nso na enti sa se enei na enti nam nim se nyame adom e de ebe enti na me informasem okay na one or your child sister one or sister ma what say be man say or pursue o twa na wo man patro me sister ebe bo mama ne e ma me ka chen say sister wo ma mate se wo matwa awo ne twa awo ne wi a emu yare emu bre ene wo hawo na o ka chen me se o sinu krunsi de obeye no ne ye specialist onya problem teche no ka chen me se do akwase bo aten se enkola no so doso na mama last born atete wo de me sister fam no me wo ye oba wa ye operation me wo fia na do 1 o'clock and ono na kwala de ni si ne kem ede ne bla me na wa bu me sister twina sama ne wo nyina titititi me na ko to dwani moja me ka kire me sister say anadwo na ye de be ko police station ma emi ese me sister ma me kwanta ma nya aha na meti anke ye chi me kunu ne ntem fisa na ade na se de aburo no si eye too much na anu na wa wo foforo anano nyim sabe na obo wo no twi na wo san ama operation no kula sa wo enu obo wo so ye wo ya last boy me ko satam na akohoma sem ya na ma wo foforo na ommo makoma me wo ye no 3 days sister ba ho no be ye aduane maame obo apesie no ayi 25 cedis ena sister sisika no esua ayi sika na anso ntinko o ma ne bi nkan no fanya nkwan ene ayi kakra stew kakra nsi wo na me sister nso ye ayi wo ye bank adwuma na said wontime ma entanti wonye nsi wo ena ito no sisika na sentia ma me sister kura yes adai jabwatin pa yese me wies kani biana adenti na wayusu 15 cedis anopa na manaka 10 cedis eno wo bro na ode bro enya no eno ka chan say menye wo me kan cha me se me nkopa adwumanye na me mfa ento aduane ni enti me wo operation ada me ba fie friday no saturday mia na me ko di dwa ena me sinya me nko anka me tetoy sister baako ena beka yi ai sister na me bonidi ona ka jam sister no operation ti na sister bi atwa eniema wo honom e wo container bi na me kwotena wa no say wo yesa wo bewu na yemfa operation yayi me say ade chia na me kunu jam honom e kwa adwuma me kira se eyede na bema ne buru wo ma yedi usi ka mu ko ya na ho nyina titiye me ba cha mi bisa wo eno no wo say na ko huma meba na akonhoma no esem no nti me sister anyem adru na wo no mo ye ne mpa ne ye de wo no asa ye nya effect kakra o me ba cho let me tell you the truth ye nya effect kakra I was saying any doctors be ni ko bi say wonni sa yade ne ye wo sa mpa ne me ma wo sa nro no a etumi nya effect wo so ana mama mpa cho me sister anyem enti wo benyem foforo ya na ye bre ene wo frɛ me ka che me sɛ ne ho enye ne ye kura enti memra na memeboa ne kakra ena me kɔ sɛ me kɔhwɛ no enti ye kɔye no ensuo tɔye beba na ensuo tɔye enti ade kye ene ye baaye no no so satam na damfo baako a no okasa a wotie pan ye frɛ no Mr. Nketia no wawu enti no okɔ ayie no enti okoye no ye enu onu ko ne yanso ye ko sister okohwe no enti na de chen ne ba ne be hia wo ba wo se de ne ma ne bro no ma me ba cho me na me friend no na menyem na me friend na me sister me ho mfa me na ma se me ye aduane no nso a me ntimi na me sister me sro be ye nkwa kakra ma me ne nkola no nso ma fi wo mu no ka chem se ejabo atin ne wonam si wo mesrew mo ye wie ya na mokọ no wode nkola ni nyina ba enti in fact manage pa se hu nkola ne san wo wie ya ene nsuo jem nsuo to ne nwanwan so mama nsuo to ya nto ya no se ye do e wo se me kona me sister nsuo beda ye afemako ene oda ma ade chen ti ade chen a wokọ ene wo se ba bia wokọ daaye no onsanko anu wasimi ko dora ho menu aketo man ko ba bi no wosesa akọ wo be pa na chewantie
kofa entamofo bi wo honum panyimfo omanim enyam ebe pa na chaw ma yesi wuma ba ko kase enti nko a wo ye de ya nipa nyina baba be pa wacha wo yira ya de wo bunkotodwa pa wacha yenso baba be pa wacha sa wa ya de no kra na nya ya pa wacha no wo sanka wutie wo seda no bunkotodwa no wo so wo so nenan se de wa ebiom fanchen ma ho ne start ye bona china se mami bono china se ma oba ye ne hunyina di moja in fact mama me suin anam se adai enti dia warenko papa we wo fa ne huni se say na tia o fa ne huni because wo bia wo ne ba wa wo ne ba ya ne hodwo me chese me honam kwa me basa oh wo su awariye osu na bema no so abusuafo wo ho maame wo ho wono so obaba ni bia wo kwa awade ni bi na obi koye ni sayia ni bu befuo ada hwe obi no obi send me message said ya maame ne ka no wanyi ni mama me ka wa secret nkyere mo ada maame ya lese ba na kwaku ayi kwese buati nnua bema e ka maame ho kwese buati no ankasa maame kunu no ni nnua bema se dia ni nnua bema ne de ye ni yiri wo hu bi da enti kwese buati na nnua na eso maame nsade ne baaye busuani be na be ya saade ne se wo nnua no e ya de pa obi ba no otwa tra ye hunu obi ba no oka no kra ye hunu but ye ra kwese buati ye nya wo sa akwa bema one obayi na so wo bonama na so woni ne kasa no wanhwe wano a wonte sese wose me manu omo ma me nche mesuma nkura na omo nko wose waje ne ma so wetwa na wo de to so mienu as to whether se wo ba wo bie mu se wa wo num wo hu bie mu eno de woni ne so ayi to mi se wo betwa na wo sa because wo ye be ma na wo so pese o yire ba wo a wo so koyi wo hwa mu madwoa eno no wo so fa ba no a oba na nyem be ma mo ye kwase abufo wo se kotwa wo no watwa wo na ne hwa madwoa gum se wo ba wo biem so wo wo biem so obegya okwanti fi wonim ni yakotwa wa awo wo no kwa no agya no wakwo wo kwa wo nya ba biem wa say wo life enti se wo ni be mate no wo so kotwa wo aka che so nko yiri hwa madwoa ye ka straight no ni nyina ye family planning enye mankwa na ye family planning na enye ye ene mema mo so ye be yimu hwa madwoa mo be ye family planning ni bi eya me kai se sister ba kuma emame eyi emame pest student na metun fa nema na eni ye tono na o man pest student say menton na ebeboa heba pest student bi was sister was ye so for man ba ko je pest student ni de share toilet im was so one adwuma satan was sister woni ni nya fine ena sister na mama pest student wo ya ade na wo de ye me na enye no ye friend mama ben se mo friend mama ben na mu de me fa ne number na ma ko friend mama ben wo behu wose mama ben de o ye nya mama ben ko kan no enti woni ni mfi hanu a adenti na mama ben a mama de ebeton won susu a won nya won kasa biem odi eto bo ase ye bra kwase buate so e kira appointment ekiriwukrio ya wada ye ne no ha enti sa de a wose na ni ede yesu e be chese yesu etikuma ase because obi ka asam na ye ntra wo hunu se na mani si abre na meti akonya nso no wa be fu obi ba ne hodwu akwa no de ne ko fa titi mu what say life what say mami say a pani adia wo woni o kasa kwa wo hunu so mama wonim say tomle bia asem kan na mre fiu say mo ka kire me say mo be frɛ yen me nso me ka kire me sister say ya wada ne yesi ye behia enti me pressure na say ya wada ne yensan mehia no o se ma sister enti sa meba ye pi work na cha kire me pa chomo ye nwie no ye to aso asem we nye nasem se kwase buaten pa wo mra o pa wo ntira ho ye nyina ye behwe se emra hye ne nsam a o fa wiase sika nyina kofa lawyer ni lawyer no so ka kire me say papa momram ye pi work natural health because now this is mesi akwase buaten no anka sanua be ma na de ne yiri baaye na se ne bra na ye ade pa wo gidi se ko be so ne nsa de na ba
Okay, 3P garlic mixture massage ya tumwedro no. ABC immune system, blood pressure no was from menstrual pains, sugar level, why kasedo do stroke anase enteshewa, wo fu na ya kasedo do mesaudi here, 3P garlic mixture massage ya tumwedro. Wo bia se 3P amanse nyina se 3P. Enu to wo so ma onsanka bi odane ba mesia ba kwalona ka ba pedang. Ene Angelos for 0248 928824 0248 928824 grow fine. Ebema wo aye fine. Dr. Breba Sisia, Roka Connect Limited, Pakum ye medro, Janica 442, a medro, Van capsules, prostrate, will be a word you so tramu ya dear, Sanso and a medfage, Boma Moja dear for sunny year, the pedianimo, accuse ya the pain, Udana Gawood to me arthritis, Momo ye Jumadia, with the four money member, Mudia a medfage and Dupano, and no end nam to be a numbi, Roka ye wokumasala babu station, Yanisco Schoolhouse in addition, Mufre 0248 885040 0248 885040 Charistic Ventures Zahara Mission and the J capsules no Bema Sagu Bema Ukrugu Bema ho wo Bema mu aye mregonoria syphilis ajo Bema boso oba wo de pua ensansa ne kurobia jo Bema boso amane emergency page pataku wo kwa ne apamo obenom Zahara Mission and the J capsules na Bema so nom Zahara Mission and the J capsules no ekobom enti wo de mission benom capsules no na etumi aye adwuma ye Zahara capsules aye memedre etumi bua ne pusu mema hyehyɛ mema ema memeja wona so pa hidi eba mesha malaria fever typhoid diabetes we no so onum bia na etumi abokan struggling pharmacy ne chemical show mo enye na frɛ 0246348334 0246348334 Pastor Julius I don't say Kafra Kafra as the way I was here was your charge was fine Papa never said I was so banty be fine Mama made me man and them cost 2 more 4 because me dem manyanka say latest phone there say omodo imagine what you cry when you latest we dey papa because because oba was 42 years yeah na ko be 50 years and say 50 ntina ne afi na so for can say me say na wotie ne nkasa ma wonim kasa na nipa wonim kasa sama woni nya asem 10 times obedi for 10 times because okasa na me no ade a me ya ye yi ne say enuma be mienu asem yensa sister bobo so ase e kire madwen me de me ho na me no na ta so wo betwa ma wo adentia eno ye ma me ma ne san yo that time no wo wa ye yi nti wani ni hu nti e beka che wo kunu se on san no so ono santa me minim how situation here but se me kun kwa san a doctor e ye me no oba se ma wo do no odan no se dio e ye me no odan ye ntimi hu en kan che doctor se doctor de o ye me no kwa ntimi kasa ana minisa akwanya no hu ni pe me anyama bi wa me mama famofo kasa no o mu do no he mama sadi we bi siye obabi emma no kwa mama bi eni ni ku o say omo family omo kan say o twa na wo wie mama ni 3 years kwana ne manyina nya asem na kwana nyina wie ne kwana ye 3 no mu nyina wie no papa na encha oba ni because oni ma akware oba fofo ya oba ware no ko ware oba fofo eni ne ebobra no ja ne redada na to baby ere na say say na because ma me pese me che ma say me de say me se makase say o baranti sa de o masa munyina bi sa papa nya hwa no so nya hwe wo ya kwalanti asa so kase ta mu ka mi kira o mo mu so ye nipa ana na asa ya ma ye kuma ya ma hatra nya de wo ya kwala wa wo ni ri je asa wo ni nipa he about for the nkwa na wa so na panta yo wo miya obakone adwene odi gunu ma kwa so ni no ọmọ bá tan ko de ma on pe eso ya kwala teacher te mama kwala aye sebi amu ge ye ko ma are moli keke are mama ha baby akwesi what wo biara so wa mo ma mo yi wala you dey amka say ya flow no say wa nu ye no aye no bibi bia mama na udi for akwesi what di be wo fa no so say the girl no ka na say o entro bu no twa na de me ya meba afo pem so omana no afo say ochina bako appointment so obi buma man kan hu ha obi say the first sentence e ya mpa say wotwa wana wontwa wo hebi no de nam
me nya doctor ni mama me say person what thing wo baby a eso be ka kire yen omra ho na me mpese me kan bia na omra no nya me kasa na mo so wan kan nsem ya ono obi hu baby a ye din be gina o ba tere kakanka mu man kwase o kuma sa den muna mu ye ma ya mamu na tie ko bo se mo nya ma ko ko ba tori ko ba ni kwase buo sa den kwase buo sa den mo so ba wo mani bi wase ya mo ba wo mama ni bi mo ba wo bi na mo bi a no bi di video mo na ko je be se me be bo dia me do ko be ka bu hu no ya da pai so mo ni wase form me da se na mo di kuma ebia Maako ya na medwene ma bi hu a unse sister yi ade na hye o ehase mane hu first one o mane ye adwumaden o hyase obi wo ha ye ho krife media menka masem media de makama no atum ba bia anya oye mija yi amanfo beka me ho nsem amanfo se de amanfo beka sei enti media mentina ho saa na menka ma no ntum de besi bia ene ye twa wo ya wo bodamfo paneye eye saa wa adwene ne se de sitie no enye se de tie da sedro no se wunyale saa yare no enti ye dan ne de ba ma wo a wo ho beto wo ho nto enti eno no akofo bibi foforo abre wa adwene no first time wo hyase nyinsen ne se ye na wo ma wo ye adwumaden se ye na nka wotwe ho wo baako ebro mienu ebro miensa ebro enan ebro enum ninyina na emate ho emabi enka ema no bo ye machine no Maako aya ema na ye ho se yenkoa ne nim Bible mu yenkoa ne ye Kristoni omunkoa na Yesu wu beje wo mu omu ne ewu nkwase ewu no omo enewu ya sada ni akwo ye dukubi ni ya sada chechire ye tire no dendenden na chire se ye se de bi se ye nimwo na ye huwa wo de wo nipa bonefo no esene nipa nyina sa ma no na ewu wo dem ho no omo wu ye mie ya no nkasa da wo de ya hwe sa ma no ya sada chechire ye tiri si ye nko na yakofa Christ e free suru abesi fom no omo omyena no nkada gise ekowu ade no aseye wie ansa no wabie wani sisi wote wasei sister wote hey wasei be me wasei wo 42 years nka wanyina dru he wo hu fafafa wo de te ha wonyini nu ba bia eso wasei wo sese waso asi wontumi wo ya kan sema na wo refi 42 years ya kan sema ma wo refi sese some no kwa wode fa ni some o start ya wo kan so what is here what the just asem wo hu se de won fansi wo wie soso a wasa ka kire mama wo dan baako wo pekura tu aha se nyame anka mase tu wo mo akoda abonten wo koye adwuma wasesa emema bi ye nyame nyame be twetwa emema bi ka nyame be twetwa emema bi ka papa enti no mo nya stroke wo de he eya ahwe ya fra yifo na ya ahwe ma no ema ne tete ase kama mo ye shepe kunafo ma no no mo aba ya ahwe emema sey nipa bone semunti mu wuwu na mu nya stroke na mo ne ngu mu ho na mo hyehye dam mu bebre anene ne hyehye dam ya bobo mo pampers e na mo gugu dam mu nipa bone semunti mo sesa wo busa na sam no meba wo chena Maako wunya abotere ka kire ne se wo de wo chena time be na meba aka me ko hehia ba answer one question won't me answer and I would nam no mesi what the see ye betwa okay what the see ye betwa nti opa wo mra I want to mama masem ye ti na itu akristofor maafo ya de Bible no ehunahuna mo na nyame kira warigya ye na de nyame aka bom no ensese nipa titimu mo bia nkɔ ho ena ba adenti na ware ye ware me yamfa nkɔhye dem na nyem yenu nko a ye de kɔ aso dem nipa dom meme ya mai for Calvary Methodist aso dem esoro ye ma fom ye ma abontin nyina ye ma na edru bra nipa no fa situation enyem dia ye se mo bia ene sa de munyase ye ya ware ni bedwam okay yenye no kokoam na nipa ni wu tekiso for man no a ye de bro ekumu ye de bro ena Bible say
na sɔfo bi so atimi aba ke sɛ ɛnyɛ hwee tenam waba sɔfo no yɛbo ne ba mienu a ɔbɛkɔ kɔfa ne ba na bafie ɔbɛni akyi no kra miri sɔfo panyini bi a madamfo na ware ne ba sɔfo panyini madamfo na ware ne ba mama wɔso wɔ titi ne ba ne ba wɔgye na adeɛ ga na yɛ frɔmfrɔ bɔ ne na hɔ wɔgye na adeɛ me sew bɔ ne mehyia no sɛ ei na mo saa na mo teɛ na ne meyiri nya kɛsɛkɛsɛ akra ne papa agye na adeɛ nam sɛ wagye a wagye ɛnso the same thing sɛ wobɔ bi asɔre ba bi ɛbɛhunu ama ne wɔ saa kwan no so sɔfo bɛka sɛ bible se nyame kyira waregya yɛ ɛna oyere a wawa no nkɔla abrɛm no ɛna nyame yɛ mu dansefoɔ asɛ bible yɛ deɛ yɛyɛ kamfiri black no ne yɛde aba white nim tekisofo ma yɛku mu a mote hɔ heaven yɛnkɔware o mama yɛduru heaven yɛkɔte yɛtwɛ ɛnyɛ adwuma yɛgya ne nyinaa wɔ ha no feelings yɛne feeling wɔ hɔ nyame de ma ɛsɛ yɛmfa nye yɛni wɔ ha ɛnkɔ bi enti wɔn a wɔn sie furo wɔn si wuwu a deɛ di ka porɔ okɛtɛrɛ ma deɛ ɛtɔ so mmienu wase asa ana na wotena ma wei ɛku wɔ sɛ mi kɔ dipa ɛna mi district pastor se ɛna hwan se na wuwu wɔn wɔ baako yɛ abo deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ abo deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa yɛ abo nan yɛ abo na wote hɔ maame nka nkyerɛw wotiram na wuwu nkwasi ewuo yɛbɛyɛ wo nkwasi abɛria service yɛwie a yɛbɛkɔ akɔsie wo nkwasi asie yɛwie a yɛbɛnum sikasa nkwasi asikasa juada yɛbɛbu nkwasi aka na bɛna de yɛtwi soroku tiram na ewu na wu a wɔgye baabi abɛfa nana yɛrɛ Maa Akos aware na ayɛ sɛ ɛnyɛ gay wonim ɛnsa da na meka sɛ mɛma na da ne yɛ punching bags yes ne nyinaa nso firi yɛn mmara bia na ɔman mu a ɛkyi mɛma ato mɔ saa kwan no so ne nyinaa firi yɛn sɛ yɛn adwene nyinaa ne sɛ ɛmɔfra ne nti yɛn adwene nyinaa ne sɛ deɛ na society ne bɛka yɛn adwene nyinaa ne sɛ emi bɛgya aware koraa deɛ na amanfoɔ bɛka ana ɔmbɛka sɛ mekora na menyɛ wo na ate wogya ho o ɛna anim sɛ deɛ ɛsi hyehyɛ wo fa yɛsɛ awaregya yɛ deɛ ɛnyɛ ɛwɔ bible mu nanso so nyɛ saa aware wee bi sɛ wote ho ne yɛbo waku a wɔsɛ nyankopɔn sɛ awaregya yɛ nyɛ bɛrima no anwene nyamesɛm mentimi ɛngya aware bɛ dipafoɔ mienu dipafoɔ koraa na nkɔmo ho asɛm ɛnkɔ bɔnten saa koraa so ho ne wɔn mu wu na ɔmo hyɛm sɛ ɔmo deɛ no yɛ sɛ yɛnkɔ ɛyɛ ma ne nkɔ abɔnten na akɔyɛ se na mo wu mepa kyɛw sɛ sɛ aware no yɛnkɔ ne saa o yɛnkɔ ne ɔhwɛ na wɔbo waku agya no nyame bɛhwɛ wo adɛn ɛde anko yɛma nyame ayɛ ketekete aware ɛnkɔ soro bɛɛma no ne ne hyɛ aseɛ na ɔstate de borɔ ɛbaayɛ obi a ɔtumi bɔ ma abaa emu bubu ade ɔbɛfa bi ɔde bɔ ɛda no asɛm ɛm sɛ wanka wa ha ɛda no ɔka sɛ ɔbɔ ne ma ne ekolapse obi atumi akɔlapse wie na wogyina hɔ ɛɛtwɛn sɛ ɔbɛsɔre na wasa abo no nipa bɔ ne sɛm bɛn no na da ọba no ware ne sɛ wo ware na abeku na na sɛ wo ware ne sɛ ɔdɔ kwan so na ware abusua to na mo de hye ye ni sei ọba ni mistake ɔyɛ sɛ no omuemu so wanka ma abusua na ante okay obi o preach de sɛ wɔnka me na me meka ma ware mu nsɛm nte na asɛm na me de kɔ abɔnten na me de ka ne sɛ papa no yɛsrɛw yɛtwɛn ɔba no abɛka ne de yɛngine ndi enti bra na bɛka de ni ehu sɛ yɛ no krasa na obo na ebia na ne masesa okay first na me bo no ba say the membu ni bi ai sɛ so ye hwɛ aware we de me kra nka menti asɛma ne nsan kwa asɛ bi no hwɛ ne ma ye de agya bo atie de ɛsa ne sɛ bra ne yɛntena asem yɛnsiesie me da sɛ ɛno ti ɛhwɛ na ne ma bia tia police for wa be kwai division divisional entity the quite divisional MTTD police for one police woman General Sergeant Evelyn Abilba quarter mistress of divisional police headquarters the quite so for program in Yagro class almost when the police for almost fan Yagro and you brought for the police for almost so a beauty ada kokoche boy ya ofefe station master almost shepherd was shamo pa the police don't pass it police station
Okay. Ma quick one and one here can little kwaku the way no chama kwaku kamate say say town yes chama kwaku or the baba chama me baba ko US akwasi ben ono so send 200 Ghana cedis say ye mfanya yintima yesi fuma na waka no mayi yo akwasi nyame shira o papa akwasi nyame shira mo ko so a na mo aye ne yentumi emfa enhwe ye ba no ko be me say obegina na ne mo beto yes had na beto ne side na beto enu an ye ni so ade hunu this year say ye we need sa target we for ade enu ne ye adwuma enu aso ne be ye twa ye ho aba say na busuafo me ye hunu be ma na busuafo ene na busuafo say me de omu ma me ntena fio be ma no so say enu nti ena wanfa na ware ankwa abam nti anko sensa bibia enti wo ho kwan se wo pam me efiri fie ho no ena me di asem no wo mu ya na me so me simi ntuntu o trete me ekoka kire me papa enua na wo betena se me papa yale enti wo ko de 40 million eko ese wo di su me 40 million eko ma me papa me nana no me na abusu apanyini no enti okwa na me nana nse onye oba wo ne be ma abo ebra se die 40 million die edi enti na oye saade no ena omu saade ko me papa ne ho ena me papa nse enti die ne wofa wo ye no wankasa wo dwene ho se oba wo ne be ma atena 40 million ama ajapade o ma ye ajapade esen nyame adom ne wakofa 40 million se me de 40 million na ekosum no ena wo didi me papa na tem na me papa no su didi na tem bi no ka chen se mo mpen mo ba ne dia ene mo ma ne ntena fie ho no enti wana me papa ne frɛ me ena o ka chen me se mi nkoye case satam so na me de asem na colleague edme ba ya pa na papa ne frɛ me e ka chen me se mi nkoye case na se na be ma no aka ne ne wofa aka enti atosom prensa enti omunya enti koye case enti me koye case no enti ebe ko commander ne ho no ena na commander nso ama ne won se obu mi bie ma obame de na koje ena ebe ko commander na se wo ko dwa ato ayi wo eye sof ma me ba ko ena okobo na mane ena o lawyer man no ena o mbe bie o mbe ayi o be yi asem no e ma ye di kofi nke ye di kofi ena ma me ne se o mu kwa ai eye fom won ye kwa ye ni enu fi ye ko hyehye mla ma ejapade ne ye ko chem ye ko che ni a hyehye mla e di ama se de be ya won ko ha be ma no e ma ne nye be ma no so na no de papa enam se ma mi ame ebe me kwan o de me nam so o kwan o de me ne me ma enam so akoma kra wo tole bia wo mobi ayi lockdown ni mu etimi lockdown ni ba ye no wo pamo me se wo mama kon wo mam 200 cedis ene scan sign 10 days 12 days ne scan ka wo si adenti ne scan san okoto nuane nyina ba begu kitchen ena wo no etu kitchen ena okacha me se wo mama kon mabiem ena ayi enkura no oni wo muti satam na ne wo fase ne mai won na no obo makonhoma mo mu no adwandi osori atore bi opa no ye ne ka me ne kwa se nkura ne bedi so ko no ko tonua ne begu keche enso no onua ada wo pe no oba wo fi abe no aduane na no aduane mini oba me etore bi a akonhoma no efi sa me wo me ba na otoso nu etore ewo ma no stop o se me mu akonhoma be sen ebu obese bosume enti okwa no okopema mi hu ni se ya no opeme ho aba so opeme ho aba dia no abedede ya opeme ho aba no so ndan mama opeme ho aba ni se wonu na tie na opeme ho aba na obese woni me beda e na ya no enye no wa ba fom na wa ye friends wa be ya konma kakra oba akoma be se ya no wa sa stop enti so opese wonu wo beda me pa chwane eno obo akonhoma eno obebo akonhoma so opeso wona wo da me pa chwan enti ada ne kon no so wona wo beda no wo ma akonhoma me pa cho da bi oh ma me ujidi me jidi pa enye se ma benti na wo beka ne sa pa cho da bi da minti me nkasa efi me ba na
me wo no ayi FIFA yi la me last born and was 30 years adin and am se bema wo yes ane ma we nyina wo hyemane ye a bema me na tenase me na betenase na bibia ni honum edan ba ko na no wasi eno kran so no onyi papa na nyame aduma nko bedidi ammedi bia wo de me fa kwan we so a ache enye no me ba panyin wo bo me me ba otoso na wo bo me ba otoso nu ebro ne de enye ba ko nya minu nya miensa onya nan ebro ne doso na ma no bo wo bu me papa ebro ne doso wo ken kanya be me wa bro wo dodo wa be sen me mama ekodu 14 years awade me pa chan wa bro mpredu do bedu me pa chan no wade ne sabelt ya na so de aba me se de obenya bia de obenya bia so makopot so kra no de bo mia mbacho kopot de honfanye na so de obenya bia mbacho sa aba na da ne chen a no de abro me enti sa nipa wo ya o ye me saade we na memi mom na mo sa be hyehyemla amma me na ese yese memi de me ma me ewu me papa enso yare ese mo hu se mo de kama ma hu se ese sinim enti na mo ya me saade enti ana me ka che ma me ne se sa na ye de na se makofa be ma na kofa lawyer se wo meyi dan ba ko na se ma lawyer no so se o yi dan ba ko ama me no de 40 million na ye de aka ho edan ya dan kwase ne se me ba choni di odi kasi ya ye ketwa ba ko no e ka ho 6 okay eno mama ba ko eno mama ba ko so mewum container ensu ewum asase ewum ni nyina mo ama me hwe 40 million ene dan ba ko ena makoyi ama me se wotwa mawo wo bunya me se me ayi me ba to ma fra wai I'm a fraud, me nyako bi me fra. Be man na pom te say. Isa kwasibu ate. Say entra kwasibu ate. De mon fra kwasibu ate line no emma me. Yen sign ne kasa bi. Acho wa bome. Etwa mawo. One ya be bo ha no so mako. Wa bome watwa mawo. Wa sa mawo kire yemu. Wose enkra ne doosu ontimi nwu bi enkra ne yedodo osan me pa cho ya wo 5 mo wonum me pa cho ani be ma no ka kire wo say e bia awo ne doosu me ho nso enti jai ena na wo koso anyem me pa cho da bi me ba me ono kra no so obewu 6 enti me ba wotosu enum no me wo wa no ka kire me se opese otwa ma wo no ontimi nwu bi me se de be ya obetimi ahwe nkra no enti wana meka yen se awotwa ne de emwa me enti no ye ma menye family planning no se family planning so de won de onye na dwen ebia na aye enti befri ma ba enti won de onhu biem anam se yampa kwa family planning na ebetimi aboa ka me ye 10 years de kra na ebetimi aboa ma mimfe na kwa animu ama ayi no se da enti ma me frɛ ye sofo panyini eka chen se mi kun so opese otwa mawo enti da wo se no ne be ma ne kasa e se onka o mana ye eyi bi anka beboa e kwa ofa se ne yi bie ni no se o ma no natural family planning okay enti o ne kasa bi no ka chen se eno di ono di sofo kan di on de nya di a obeye sa natural family planning no so onye ontimi nye for pare na bia ya wona bodam for pane wa bra doctor ehunu so oba no ye gidigidi anase bibia che so bodam yenti ase doctor mamwa ha ya miniaba be me na pom te say boko dia che ya danyame ase grow fine here about it koso boko moja dro papa behind the scenes so gidigidi ya mo twamra TV so dia de si wa kire no dia de si wa kire no ye twamra Mako ye che watiefo tiefo jeso na adwuma wodi so nyame nhira so amen na atiefo ntie ne ye amen because wo hwa o clients e ba ha nyina no yo mu ye reba ako yeah ye friend broken heart syndrome yeah wa hwe ye yare yeah broken heart syndrome yare wa nya doctor papa ba na hwe wo ye a be wo pane se wo bodam no kwasem because adia mema ne ema ede ye wo fie no ende fa sa no ma we nyina ba to wantie Maa Akos anfa manfutu a broken heart syndrome no wo so benya wo de obenya de no so ntini ede grow fan aba
se wanya broken heart syndrome no ana wanya no awie no wakoma no so obo ho ban enya sa obenya heart attack Maa Akos de ende ode saa ebi asofo ana counselor betuf ama ho ato na wan hweyi na ekoye yare ti se high blood pressure ana heart attack dia eno de na di ewuo ene na ebro nti atiefo mfa number no me wi adu ma frɛ me na wo question bi a wo busa ya no mo frɛ me pese me frɛ Maa Akos no wo kyerɛkyerɛ mu ye na so da bi Maa Akos ya akoma mu nsɛm nti wo pe grofa mu nsɛm de a wo frɛ me anu ma kyerɛ 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maako akoma na Nyankopɔn de ma yɛn no wɔde ama yɛn sɛ ɛmmoa yɛn nipadua no sɛ de bɛyɛ ɛbɛkɔ akoma no ne dwuma edi wo nipadua no mu a sɛ pompi moja so atɛsɛ ɛne wonya problem sɛ so a na aka no ɛne yɛfrɛ broken heart syndrome no nti wo sɛ wohwɛ akoma no yie sɛ de bɛyɛ ɛbɛtumi ateki pressure bi ɛwom because sɛ wo problem na akoma no sɛ anya yare dia na de wo na ɛkorɔ so atɛsɛ nti wakoma yɛ wo ya wo pressure na wo sɛ anya ɔhaw bia te sɛ ya ɛdi wuo ɛne bɛba timre bia so ma akoma no ano yɛ den sɛ de bɛyɛ ɛnkɔfa yare na ɛba na akoma no so ade a wɔya sɛ dem kan pompi moja ade akɔ nipadua na kwa no ne moja no so ɛkɔ no ade a de kɔ yɛ nutrients and oxygen mframa a wahome a nipadua no atwetwe oxygen no afrim no wɔde afra enuane a wadi emu nutrients no apompi akɔ nipadua na kwa nyina sɛ de bɛyɛ maba nipadua no agrow fine nti wanhwe yi na bibi kɔka akoma no a na akɔfa problem abrɛ moja na aircon I was say crojin any kwa say bibia frem apart from nutrients ni oxygen no ne say moja no so eso timete moja no so tia e de yare e de akoma yare na eba your friend anemia why emre wan hwe ya e de wo ne beba ko sa akoma no wonya moja bebri no apompe esa e de haw e ne bebre akoma no moja no so emutimi yedru ana edoso polycythemia vera wan hwe ni ye nso betia ma heart attack nti mre bia na wo se moja no emusane na de be mana sane no eye grofa moja doro nse de be ya bibia be kama ye moja no etimi sai emu etimi wurewura mu emu a ema ye pompo staphylococcus ene mu a ema ye typhoid E. coli womu won surum anamu wo moja no no mu fom ko wura intrin refren acre no mu a wo mu sei moja no moja no ye poisonous septicemia eso wonam ho a wawu mesrew hwe moja wie se de be ya bibia be kama ene moja no aso every 120 days bia moja no expire red blood cells no ewu na foforo abehye na mu nti moja wo ye ne no eno na 120 days no wo be yusu nti moja no wa anye ne yie nda 120 days no me yare mentiapo wo ho abon so wa ye no fe na de yare na ebro hwe grow from moja duro se de be ya bibia be kama Maako waye moja na wie na ekofa ntiri no ho na yare kasiye ni nyina efiriba ho na yare hawo nyina ebeba to wan hwe ho ni ye the problem beba anwa ye didi emusra de tam ewurawura dipadua no ewura mu pe na emu moja na wo se this speed ikono na ekolo ana iko slow nti emrofo se efre no low density lipoprotein sa na buronika no na chi se ekonya 1 minute bia no se nke moja no pompi 120 na saatwe 80 nti normal ibia no tin say 120 80 na nam se moja no eko slow nti o sa akoma no de ahoden foforo pia moja no to bi de pia 160 180 na che se wanya high blood pressure nti pressure na yeka ni nyina che se wontiri mo asisi ene wakoma no de ahoden foforo pia moja no se de be ya moja no betimi apompe na pia eko ni nyina na che se activity o se nipadua no ana akoma no ye ni nyina no wajai di pia moja de o so wode ma wanante no wajai di pia moja de o so wode ye adwuma no pia di moja charity tu na tika kra bi bo so wa bohu bucket ni pija wa ye mremremre e de yare na ebro hwe grofa moja duro se de be ya bibia be kama na what did you na wanya nutrients na wie no kam enuane wura mu a efiwo mu etwi nutrients na efiwo mu na normal bi su kam a wo se nipadua no eyi firi mu antioxidants inframa wo home carbon dioxide wo mu ni nyina normal wo home ni nyina no de enye no wo se nipadua ntimi firi mu ntimi anyi afiri mu a na ya yare yes wo moja ntimi anyi afiri mu a
emoja ni wu na ntimi anye afiri mu enso be yare bilirubin obo se wu ti ho honam na ye yellow as a join this achew timre bia no so onum go fan se de be yi saa yare wa o hawo nyina afiri moja num no wagina brane ye frɛ bibi anti aging properties yo kuku mu timre bia uluku fresh uluku se Maa Akos uluku se Dr. Grofine emre wane kwa na odi akire nkokra ne kwa odi akire ba maba wane mrante ne ba ne di anim ye semfifiri sare tie uda no ho a wo mfifiri da no wo akire timre bia num Grofine no se de be ba ye gina brane se de be ni padua ne be fine ne Grofine yɛmfa number ne to dwa yɛnto nkomo ne so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 inti moja ne de hwene ye na nkofo problem amro e bon kaye na ho si wani so briwa moja na no ayembre yes wo ye adwuma wo gya so agya ho wo ye adwuma wo awia so a mama mfifire friw mfifire na efiri nyina calories e friw e moja ahode na ekọ nunum Grofine magedro no se de be ya bibia be kama no kwasam wo ho na wo so wakoma ebo peri woni padua ne kasa kire wo moja ne so ate wo anhwe ya wo betwa hwe ewu okay se wo so wonsa no na ye titriti Maa Akos enye ananse na achew cholesterol rawa dwimu pressure ni stroke ejina kwantin fi twen ade a ekum nipa wasase yiso no yenhwe Grofine magedro nse de be ya bibia be kama se wo so to ase twetwen a Maa Akos hwe Grofine magedro no se de be ya bibia be kama what person wa posu ya o ya no hwe Grofine magedro no se de be ya bibia be kama moja na anu ayemre anemia na eba no hwe Grofine magedro no yenua ma menstrual disorders nyame adom enne papa sofo adi ho adanse se ne ba 7 years yes na o menstruate nyame adom onum Grofine cap ba ko pe aba de na ne de manfie du num mesre wa dibo so miensa na o menses ba ya yare na Grofine magedro no wodi e ba na obon nsa no hwe Grofine magedro se de be ya bibia be kama obi de e ba tot mesre wa no Grofine magedro no wo yo ba na be ma na wonte atenka hwe Grofine magedro no empompo bobo na e pa ya mesre fa Grofine yi wadro no wodware wie na de afi dwu hu sa na fa Grofine magedro no ye de number ne tudwa ne se mre wo mu a ya toa so 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Mako mra kra ho you 2 minutes yo yes baby bia obenya aduro ni bia to nyame adom yen ya wo kasa de nam oman mu ha nyina eton Grofine no wo hia bia to bi kanu amuso betimi ato aduro ni bia ton nyame adom Asante region o se krom de ba bibia say herbal shop pharmacy shop obenya Grofine ni bia to wo pede dudu atu na woni kumase ne mpatamu a mesre wa oboasefo nyina cosmat herbal obenya Grofine ni bia to nkokofo nyina moko hillside omenya Grofine magedro no ma Doris wo asimfo su humfo nyina mombwa kindness omenya bi wo ho Gabson pharmacy okofodua achimodafo nyina kwatwumasi drugstore agwa suradro nyame adom odan kwano moko ha omenya Grofine magedro no ato enkranfo nyina ko okanshi drug lane Tinatec ana Kingswalk Herbal Tinatec ana Kingswalk Herbal ope 100 cartons ubenya bi mesra mo a mo wo nkran nyina mo nko honkutu e ma mo makumase ebo no a de be ma kumase no eno a na nkranfo Tinatec ene Kingswalk e de be ma o kanhifo nyina se de aka no esra mo a mo nyina mo nyi no ni bi ne abasika mesra mo a na a friend say ekus wa shaman hoso mo kwa ubenya bi ba bia emre ni ti wo frame ya na ma kire ba bia ubenya bi ato eye Grofine wo obi so a wo pa do ni bi atu aton na wo nim ba bia ubenya bi ato a charity wo frame ya ba kire ba bia ben wo ubenya bi ato me fa ma number ni tuga na Maa Akos common on to aso 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Maa Akos Grofine ye di koko na aye no kwasem so what ase ene ye di adure friend design to xylem afra aye enti wonu a eboa eyi yare wa firi om ebiebie wontirim mu a mogya ne di afurusane esan boa e ma wonyiri kama eno nti ne ato adure ne din Grofine yesi nyini kama me nyini na nya yarefo me nyini na nka dem ye nya Akoma ni ye se de be ye nya broken heart syndrome
na yenya heart attack yenya septicemia na yenya pressure grow fine nyame nka obibia that's an ebeshe I mean so grow fine last year ye gi award edura mpanimfo aso ahwe ene ma ho award de ya ka no eyo enu ntima wonsa enka grow fine herbal tonic no ebi uhwe bi ewo onua tv channel so say ebo 7 pm pepepa OIC be repeat program live ebo 7 pm OIC TV be repeating live about 10 pm once onua tv so be repeating live 10 pm no channel so sanso ede amame Otaibo radio modern Ghana USA omo ebiemo ewo ho amum nyina etie bi OPD radio GHUK ehon so omo nyina etie bi sanso na big love radio and also ewo Spain omo so etie bi Betman salon ewo Sokoban omo ebiemo eho papa emereba mamu ha yena apomu to say asonyame adum okay awie boko ba anya boko sa anya boko sa no na yetie pacho mini mikro na ewo ho yewo ye start ye no na mini ni benyim ye mi yenyim ye no o se enya ono for 8 months and na odi echire ebe hu mabusuafo shemani mai ebe pacho say eyo ono na wanyimi ena minana ene de woni ho ena minana ka che ni say ye be nyi ye yi no ena akola no me be wa akola na ma akola ni frame ena o ka che mi say yen kwosra o maami no beginning na ye ko ye no ye kwosra o maami no o maami kura like on first day no mpe mas I say on mpe masem nsi okura wa maami bi enu enti mini ni kotina ho kakra na be ma no oni dwumaye enti ye kotina ho di pa kakra e wa farm place bra ye kotina farm place no edu baby no afi o maami ani ye na like satam pese mi sa komachi me be komachi na me hu se masanyim biem e na mini ni betina ye dwuma kakra ho no ye sa kwa akra okọ han dan okache mi se ono ane han dan e ba e chire no osan ka chire mi se o maami e na ebe han dan no e na o maami eni ye betinai awakra ram betinai no manfa na easy kura o minyin sani mu atiti kwa ama masidi mi yakakura bram me wuye no oba hospital be fa kola no kura am kasa mi no fa kola no na edi kofi ye kofi dwale akola ikura masi se mami bani family suba na kasa anopa enyumre for 7 days so ye na oja kola na mami wo dware wo ba no no o di bu akuti asema akola na fa usuba family suba any ade now so being so ya ade amaka say because mami wa wo ye ofako wa wo ye different akwa ti say nti ase ani entam sai nti mi amika say enya ade ya mi mewu wa ha nti na mpese me ni be ma na na etina nti bra betina akra no ena me si say wo ye mi ho ade because yes am kwa asora community okra mi nti mi ndi bi nti onye mi ho ade mi ho ade ye no asa obeye na mi ami bua no ona oye mi ho ade bra oye mi ho ade no what am saying like nyama ton mu oto ase a obehu akire like ntuma kra ebeto a oto ase onto ya na mi ankasa na me complete scan no na ya ye sa ring bibia mi support no bra ware ni dusu no na ni wafa ba ko ye crime ye ni nyina na ko asori ba ko knowing that omo mpini aware ni sunso ni wafa no suti asori dem ya asori peni want me am frame me wa asofofo ni ho say me mpese me ba ne be ware o twa ya ye fisi date dai ade be chi ai be kwa ya ade no ana o si debi mi kunu sole ahomachi mbra ne ho sada na mabusuafo nyina akra afri voter abedu akra wa ware ni hu nti omubaye no ahomachi na program ye be kwa ya ade no na ni ofa si o si ni obaye no si ni ofa si ompini ma yen ware nti en 2 date ni kwa echire ade ai bechi amama ware ade na ade achi kura ahomachi no ahima ade kura achi awie nti akase wie mu betete na mudi bibia hyehye so no ahoho aba no abusuafo ahia no aduane nyina ye ready no ena de na koso sa no makoka o ma ka kire ni se ma onye mi ho ade ba ko ese mi na me support nti onu nso nti mi nti mu nka kire mi se ena ye ware wie ye ade achi ya me di
mikoji Israel chance wo ni wo fa ni yire no ye di koye emi se Monday Sunday akọ Thanksgiving Monday na me di anuama no koye afi mikohia ma asia asema o ka kire mi se ujuli mesima mi ba ni wari ba waso ye di usi wo sika enti wantie na wa wari awie yi wo ba be tatantan wo kokọ no kra wo hu a wo hu wo ba be fine tatantan na mi ka kire mini ya na ekwe na mi si we nyina ye da na mi ko ka kire papa ne san twa ade no mu ana na minu ya ne se anya wari awie after wari na echi no enye easy mini ni wo ha na satam na afi mekuma ba kwa be free makuma no free no na mi kunu free mi ka kire mi se se ade ni nu afri mu nti no satam na ye time nso aso ontimi entia rent ontimi ntia rent biem nti ode mi ko village na yakote na ho na mi si de village de wa won hwe mi papa bia village nso adwuma be na wo ho a mekwa koye wo ho no enti edidi a kire na na omu hihye date omu be ye no yakọ eye no na like me dream enti na me nye happy e wo eye na ase na ni ma mi kuma ba ko hu mi na osi o Julia de na mi ka asem ni chan say na oba na ka say si ade ye ntimi nti na nkra enti e ba beti na ekrasi ha na osi de bi se sa ade no wan kan kire enti omu abusu efie wo ho no enti se sa ade a me nkotena mi yen prepare na yen nkotena edan ba ko mu wo ho edan no su na ye single room porch na o ma mbo so enti ye nuama nko ho na mi kunu oye na adwi se ono onye bibia mfa ye dan hai no ho nti mi ko mi ami pesca eye porch no flow isu boso bu boshes ni nuama mi ko paki mi nuama wo kishi nuama abusu efie nti wanya nkwa ekura na se bat ne busu ene ama abusu efie am ko tena e won kra ho a won kra nti bra ko tena ho no afide mi kunu ne ni ya sisa kra ko adwuma on be fie obe ba 12 1 na mi su mi ye kokoto nti mi nya kwanda o ye adwuma be ono ye driver ni ba nye se adwuma no na won pontem wo ba no obe park wo station atena krom sa up to 12 1 bra madano e na ono su ba be bom nti na ya kasakasa mai nkola no su satam na wa busu afi na mi ton koko na nwumre nti nkola no free school ba na mi wo kwan ho obeba be hwe nkola no da ebi nkola no ba ku beda kitu anu ti mi pre akoda station board ho ni ade na edan ni da ho na ono su ni ho nti esa na ha mi because nkola no mi bra om nyina asa na mi wo om nti esa na mi kasa na busu afon ni na busu afon no mo ho no so mo fi sa bia mi na mi ha mi kunu no nti no on omuni mi ku ebusuafo no ne wo ku omuni mi ku ni ni aba ku wo mo bana no asem wo de na omo te ni ni aba ku kra wo mi sika wo mani ase ha enti wo mi sika no na mi si no efi ha de se na mo ka asem na akwa eti so ma ka ma no omo ka ma no na mi si de bi endi esa de a mi nti na ha obiem e na mi amikọ pedan tu free ho mi tu free ho no mo no e na mikọ bebi amikọ han dan no me kunu se makọ han dan dia na nkola no kra won hwe mu biem se de wo kọ han dan wan kan kire no me ka kire ni se yen tu free ho na se ne asem no kọ de yen tu free ho o si de bi on de on tu wen free ho nti onis kana mi si o me konya single room yesi 70 Ghana by makonya single room self contained bi so yesi 80 Ghana nti onu ontu ya 10 cedi ni so 2 years na fa nko ha yo se onye na mi amikọ ha mi single room ni mi ni kola no kote na ho afiri edidi so na oba mi ho se odi chelpa buy luckily oba na mama mi so ho nti o ka na mama mi catch pa mi cho se o our radio problem mo nti mi man chance na mi sa man chance bi mi ni wo ho sa obekọ enu de na mi ton ade na anopa mi sorry to onu su bekọ adwuma obeba 12 ana 1 no abebom esa mi nti mi ndai nti mi ni sa kasa ontie ena fie nso won hwe fie ye obeja ye chop money at 10 cedi nkola mienu amukọ nso 14 cedi na omu use ena menu aba akoko so kan ho nti nkola ne ye 3 si oyi anu wayi won de bi to ana de bi asoso 10 cedi no nso no mesa ye aduane enwumre me ye aduane na obehu aduane na me ye na nani so nti ondi cheda ndidi wo fie ada wo ye aduane ne se nani so tese enye soko manu nti ondi opedi aduane pa opefufuo ni banku
ɛna oyi 10 cities to a nkura ne fa bi nko school na enwumre mo fa bi nyewfu ada wo de bank fo woni bibia ne nam ne bibia ho ana bibia nam bibia kra ni fie 10 cities mo ana mbeto bibia na sana me nsuma didi we kire ɛna wo fa fo ni soche pacho yeti won so on tia pacho Otigana ha otia really Otigana what eh me wan was Otigana no be 10 cities same kra ne fa bi nko school ye fa bi ngo fufu anwumre na opefuo soche wo gidi asma wo kan no because be me bi no owo ne right sense a wo be yi 10 cities yato se enkra ne fa bi nko school na wie ne fa bi ko wo fufuo soche menyini enye sa ono ni pache se oni fie nti da obe wo fie Sunday de Sunday kron sheda nti ne fie obe pia aba no na duane aye ready de bi o 30 cedi ebi wa ono akasa be kwa kodi dwa na aba no wanu ya ma na di na wo yi ho ama me nti se ono ni fie de 10 cedi ebi wa me kasa no di wa ye ni 20 nti na hwe ni nya papa nti na mi akasa oba ho kra no like manu mi hu se mi saje ni to mabrabom edan kamia na mitu ya efie nsu nkola be sha atale on be bibia ye mia nti na ma ba mu abu awale no osina na ba mu abu ewa awade animu na nsu ye ni sase na ba mu bu ye no ojaye ye ana wo koso atreto aso ene di na ba be wie ba bia wote me pa cho me koso akoso eya Akoma 87.9 FM shene so mame say Josie fashion awia yi wono ene pamenta de nyina ede emame Josie obom so woni meet me the sports no ene de hwani munti ene iwo kwa ye engagement uko adwuma wo Friday wear whatever ma Josie fashion empempa bibia kama emfa emma wonu star be na ye ofa wutwa na de wasapidwo a wono ebe hwana fe wapam ede emma abrochire ba bia wo bia no pam na fe wadi abro wo ho friend was 0243433465 0243433465 na ofresa na wa Joe aje wo so Akos seasoning powder Elan Spy Trading Ventures ye ne dia ba ye dia Akos beef seasoning powder ba me so would good beef no ho a ebeye de ebeye hwam Akos jollof seasoning powder dia good jollof ni mo stew seasoning powder no dia good stew ni mo na stew no aye de edwani supermarket mo Akos seasoning powder ye kama no obi age atomunti enye na 0244 160750 0244 buy a ball center was a bomodia na bra say wo petrol akase nkurukuruwa openofo bobe stand o spinal cord ukotodwe wachire bremo wo kase mu ba no pe ba kase ba stroke from yade dam stroke mesawada stomach ulcer etama yade nko kwache fo ba ho na ofa hamantu yade asema kuma se ato so gogo go hospital ne nche teba community still she be fracture for ba 0244 083482 0244 083482 no nyo so endless ointment Mr. Ebiana pimple stretch marks anase nantemu propro ekro eyam empompo enkabone wo ho ana wapampemu enepa dandruff eyekoa utinwi bubu uperedi efetuntum kwakwa nworonwo ne ewunya eye endless ointment ena awake natural capsules ne de hye ne so mame eno ebisi immune system no koficha wote ya watenka ena atekoro ana bema obema ne ya mutu kojoto ewu mesawada awake natural capsules nyane de ewu wo memem na nyane de ewu wo memu enu ntimu nyina mu kohia mutumi sampa feeling bam awade no aso enkrai wo kan shidrakling ubenya bi wo kinso ka ba repage venture tinata na ba baseline pharmacy ni safe pharmacy na rejoice ko fodia gapson delight drug right and be no pharmacy enkoko fonko wusko bi hillside and be beef pharmacy na kaso fonko tribe of judah kuma se monko daniel ba misty calling na cap may na Kriske Freyera Ernest J Ernest ointment near Wick Natural Capsules Libi or 0245079915 0245079915 quick credit to City win no Ghana card Fabra na beje bosia fa kwa yadwuma ma be ma ne ka cho se menya adwuma or ba yadwuma na dachi bi or besan e dia kaiwo enu nti kwaje quick credit bosia ne bi na fa kwa yadwuma fre 0596 920833 0596 920833
wɔtwe ba pada masaje tumaduro no waba wosisi be ma osisi enam nsan ya de wode po na ofichi komu na enye kokwa anasa pressure stroke anasa ulcer watenka na ateko Mr. Wada oba be ma ya wade no akate siso mo hia otwe ba pada eno ene be save mo aware no Colonac Misty Fredman Samenko Tabia ba shop enye na Divine Hope ba center ye wo makro busuakuru wa junction ye ne de otwe aba ye fa ye sesi a Dr. J obeje so e was 055 1228281 0551 228281 na fe wama onsaka Daiwood Eba Hospital Daiwood 360 capsules be man 180 oba no 180 na mokoka bom 360 atipenko osisi yade na mututuo away Daiwood ointment ye chania ma wo ho me se weda fe bi twitwi waposo no waposo fe bi dobra sawa na fe twia na wa be unu se nuro doso na so Daiwood 360 capsules na Daiwood ointment no edamu fo Daiwood Eba mixture sehwini na dro malaria fever wonu mu ato ntumi ni di nunombe wuko heba na pharmacy anya na Fred Dr. Daiwood it was 024488 6437 024488 6437 kafefe o se talala no ma won saka kafefe dre yibi na low sperm count be ma wa ye mre odo boss om ni 2 minutes wadun so kuruma ade sa wo be me hie hu su fita bi obe ma no wo ba enka anase ensuo wakosuo kumei eniema nkoyie woni atenka ufichi krom nsem se bebre me se wada kafefe talala we ni adura ohia be ma no no ba nom dani e ba Colonac apidance ba de bobo so who's ko bi nkoko for Harriet I was 0207 183 819 0207 183 819 Pastor Julius ma we dey e beto aso nti e body tell Michelle Pele Santase Jody fashion so patase ma I think say we dey yen sheda nya but futu am de be man say ma na yen kan kire man ten say aware aye costly aware ne boaye de because abere o ye 10 cities de to fie say yen fa nkola ebi man nkola no school ni yen fa bi nso eno aduane e fufu bi bre de na say o tim say abrante na so aye she enti yema omuhu say aware say aye costly say wo nso ya mo nya na ma no omonye wo ma home if you say there is a whole lot of problems e sika sem na ma aware anya problem ti atense mama ye beto anso ntino me pese me disi ya na mo nante nya we say aware nya fosa bi em say the candidate ye na say very costly nti uni sika enkogoro ho na be mo nya problem me da superstar again Marco aware no eden na aware nya boys aware eye men nti unim say unuru men no a baby tina na enye boys enti yemfa media agoro enye pilolo agoro ne yebedie enye anto kire agoro ne yebedie enti mesra se de aye dendenden aye hu no mesra momfa nyansa eni adwene nkwa aware anim wonhu nipa kro no na wo moa wa awe enye force evangelist mame na aware no tete wonu kra na enye mre sao aware enye mre sa na ene no ya fa ni se asem se mano aware ewa ya fa ni se asem mano doso nti no unya hu na meware na wayo waji atumu se no nso no mahu se man bibira desperate so mo powere nti da bia me ka me se sabonsam so why too desperate osuma kwasempa nyini bia no wabo akwam na wabejejewo afi bia am pese obegina no ho na ugina ti ebesere nuano ma no say relationship bia wo kom no be very careful money na ho na ware entwa mu jisa totorobento no bo nti nya abotre na to bo ase hwem na nyame omfa na depa emfa mankraman obehye wani nyam medase ana beja pokre azakuto enkwe aware eye for matured mind obi be nyini ba na adwem no onyini onye ready for marriage na on so so obare on say mostly na ya na ye o ma ye push no so be on e na na mfo nyina e ware na ade oto e na ade wa afo nyina e ware no e na ato onya ware person e de awon so ba be ha enti ye problem ba kono no nti na ma de bia no bi o ho no ma o twempna akra na nju ba bia na da be na ba be ware me ene ma no so no baby I desperate free say na afo nyina e ware nti wo so ware mesre say aware enye sa akwa aware ne kwan ware o say mo enya mo ho ntiase odo no de ehia but trust one and understanding
Samanya Sada na de bia mobenya issues. Be mo pefufu ne banku de. O se banku ne de. Pefufu ne banku no yite. Ba che be pushi na se o sai ka ni foforo. O se ade be ye your mind or ye 20 na 30. Okay. Ye mo mu hu sa ware na nya fosa. O pa prepare your mind. Na nya na ye matured. Ansa na we ware. Ye beto aso nti no. Ye fancy. Reverend Daniel CK Akono. Okay, Reverend Yamisha Dobro Akwalubu. Okay, o say may God bless you for your good work. Okay, nyame inshallah. And then ye be ma po ochredako ne ba e birthday. Ye fan kese pa. Say ye be ba Kumasi ye ma ko break. Wonderful. Ye be ba hase ye ma. Papa no so. Wedi mu akotene. Ne baba. And then ye ne ba Sandra Boateng. And then ye Sandra Boateng. Happy birthday. It's Sandra. Happy birthday. You never show up a Amen. Amen. Mobia me dada no man sunumunti. There be shepapa ni munyam. Le radin so show. What the Nadia was na UK. Eno anu no. Mobia ntete ukura. It's Sandra happy birthday. Radin shira wa ati enkom. Ena yenia kasa yenia ye ne wo Akoma FM say Beatrice Spiogabra and ne brother George Spiogabra ne birthday. Oh okay. George. Happy birthday. Okay. Yenu already shira. Okay. Oma nkwa tenten. Your friend Nana Bribi Babuatin. Nana Bribi Babuatin. Wonderful. Yo, happy birthday. Wonderful. Okay, ono wo ho na downfall so enie your friend Nana Bribi Babuatin. Ono so di ne birthday. Nana wo bema bia o. Na mishra. Ye Nana Bribi Babuatin. Wahimi entim. Beatrice downfall no. Ono so di ne birthday. Na Beatrice nua so. George Spiogabra. Okay. Ye try ye ho abeti for ye ba na fe ye de dia ka nyina to so na ye kwa homa ne so. Many aduane ye hu se obi edi. Enti one day awo na na obeden obetwa me. Enam say awo enti me nso me kun se de no ositi enti no na mesuru no wo aye operation me bacho debi operation nim bacho debi okay me last boy na me wono se o ma wo nye family planning say bia wo ko hospital ama o mo aye oso ma wo nye okay 2 woni ne kwa sorry ba ko me bacho an ena mo so focus wo che mo natural way a mo be ya awoma eno so so wonye eno so ka so wonye enso neda mama wokache na na wokache mse wokwa akoware aba betine fie no no wo papa ye Bitiel was so worry or be worry abetine fie wa mama mehu no no onya nwunye obewo okay enti awo na wo twa awo ne ti say wo twa awo me twa awo wutu we what na wa ma akwasi boaten atwa wawo ba cho mama wo twa mawo oh that one in the what's the one in the mayenum bacho all right wakwo bi wo ba bia beka ho na bacho eyi January yana aware no eguye January yana ene odi mensa no call okay nti afa no waye na dwen se wo so obeware okay e dia ba fi nti ese kwa esi ame wa sisi ana water west ni bi frɛ me say wo so okwaji da ba ko na waye ama me no okwaji mita ama me no waje ensuo eyi ama ntiesi na water ni no efrem say em so the meter na eba ena obusa am say me wo hin mfa no to na wo de ye nka meter asem de ye kana ye wi a ye beba dan ne ho asem enti ye hwe wono so a wo ka che nsese won pese wo ba wo bie mu di a ene ye wono wo da wonyi so condom me pacho ani wana wo ka che no so se de me manka but ehwo no ye sofo kan saa ayi no ene wo se saa de ndi wontimi condom no so wontimi ai sofo ka kire no ene wo se saa sofo dudu se saa condom no onde wontimi awo na de obetwa me okay enti now wetwa wa wanya fie say me ba cho ese menya 42 years ba cho an ekwan ben so na be ma ne fa ya wodi twa wawo me ba cho ono an ne kosensan ya ebu akwa okwa ebu akwa na okosensan enkrata na ode bae nti obae na okaja msey wakoye bibia wie enti me bewo a ye friend say obami atwamawo mami
won't be in church. I was someone you. Be a quanya beman and fast to me a travel, and once was so a quadja crata. Every hospital about to walk a war. Me by what I say. Me by your quaji or your class and say, Chinchina will betray my one, and no quaji, crata. Crata and the and the woman no more said. No, was say what causing sign or the buy no, was what causing sign and crata say, a queer befasua or the betray my war. Near the hospital, Patchum, my dear Kaka. What the crata and the buy what you can kind, me the man can kind. And see, Sacrata, but me who say, a watch a crater. And no, I was sign and son. And what the buy no me man sign. One on a quitting one only knit me by me dear. So who some in pencil into man sign. Into one sign, but your day. And a quite into one sign, dear. A quite best in a doctor and a fast one. What you shower, war, bra, what do one also one sign be? Me but your may be one. And all catch him says a maybe war. Your friend say, well, ye de call hospital. And all catch a doctor and say, or a maybe war will be trauma war. Into whom man is a war by war, but I, Quasibuati, me bachani, was so no better war, bachani. Okay. Into ye de call hospital on, into me bewono, and ye di a charma won. Me war ye, my wound ye operation, and your family di charm. And a doctor and a family or di charm, me bachani. One more bush for man, yes, a bear man, so mamma no papa tiase. But your mammy, papa netias. One more papa man yet. But your day. It's not one so whoop a say wood child war. But your name pay. It's the one catch a bear man is a wound child war. Me catch them. Me catch on a mamma, I didn't say. Na SM cranny wombs and men so, me mammy, and na. A bear man so a juma na me a friend say me obe wa me na me ye adwuma bi wo restaurant afena ne mastatia meye ene o ka chem say adwuma no o ma menye enti me sa beton obidie me ka ye wari wi me sa ka chem say me pese o ma frɛ me pese me koye adwuma no ene o seda enti me wari wi me beton obidie ena ewan wasase se bidie no ma me nton na waye store a chefi okokora ewo ho se wo be ye store ama me atonton ne ma na o ma me enkwa akini enso ewiase no wo wan aka chem se me nkopa adwuma ena 2 me san woman bi ene entam o de ma bodam na menam ho we ya no makosom so nkrofo ne mem se adwuma bia fosu anu makofa so a wo bi abrochirefo niema ebi wo wa tituma shawa jeni ade no makoje no maso anu makotom so wonya ba akwadwofo dabi ye adwuma de support be ma me ye adwuma nkasa na wo ansa na wo ba be ye adwuma na metonka wo ka chem so wo be ye japade no na metonka anka na meton edurum na bi na sika kro de be kwa adwuma kra na wonya bi me na nyame adom na mmro so de ba wo kwa adwuma na mama na kakra to no botom na wo de ekwa adwuma be ma no eboa ne kakra sa efie kra na mesa akọ edwa na makofa banche bode ani ade na me de abanti ebi wo hon ma akoma de ope ene woyi a bode ne banche wo hon na eja me de aye tora bi nsusu a na ahokyera ne shop na wo ye wie no so me no ye wie no o ka so be man metena so nko amprensa ni nyina wo pamu mi fra no no ade wudi ni sika mama mini oma obi oma mbi kra nto aduan o ka chem say so me sika no oma mbi nto aduan ni ena me ka jen se akoma no so ene won pejam o ka chem se akoma no so de won pejam fi se nkola ne wom eno an o de behwe nkora no ba ya na enkora ni ntin wo ka na maje pen ye msi ena kakra metiano a obohu asem ti ehun na no no abepam me ne kopo adwuma ye wujidi say ya friend say ya me fan to ne so da hu na asem ti hu ne nan kan fa ho me say me fan enye ento ne so da say ye kwa asem a ogina mu ni say han me nhwan kola no 12 years ni me nhwan kola ne da na won kra no ne wan mo na tie me ne me man neti ena mama satam kra no so no ni adaji o eto da wose 12 years no won hwan kra ne da me hwan kra no so ne na ware mfie sai mfie du nan enti si da na
Eagle energy drink Emma Wade Kama and until we wear no engagement the way you know upon to one program no but what you saw best 7 Mays of free juice I was here Freya was 0208 4545 0208 na ma sanka bi Action mosquito call and in spray kama Action mosquito spray call no ekum ntontom emo wo mo ekum wo mo ya mutu kodwoto na spray ne de ene emo awia entefre ne ntate ne mo akaye no aye wo no ho adwuma yie papa enu nti uko provision store bi emu a Action mosquito call and spray nye na say akoto enterprise odum pz ko ne kotu no dopotwe mu to ne ton ene wo so 0208 18 15 38 0208 18 15 38 etie for me yanko dane ye bamra ye ba na fe mwaba ahoma no eso 03224 98035 yedin chaka se free dane ye ba in trading center e de bremo kasafidi so said ye munim no dane ye ba center ye nupa ye de abedwa so no anene ye nyapre na ya chepre na ye ba transmia chechire mu se de be ya wonso benye bianom stand be ya wonso no apomodin mapa ebeba ofie Daniel Ba Center ye number ni 0244 364651 0244 364651 Daniel Ba Center ye number ye yusu e de ye dwumadi no menua ene dua yi men twen enyare ansan no akopɛ apomodin nso emfaso ene Daniel Ba Center show say ene se wo yare na se malaria na how dia na dro dia bedwa so danima eba mixture kone kope bi eto enom danima eba mixture se wonu ato untimi nidie wa poso ye omre me pacho onante kakra bia no abre onase na etata u kidney how me pacho ene me say mentwen enyare ansa na wakope danima eba mixture bi na wanom se wo so akọ doctor ame aka che se o +1 +2 malaria how kope danima heba misha misro yen yadru no ye tumti ye boy samna ne ye pray say Bible research ni no adru no enti we Bible research de ye so nyame ne agi nyame dinti ye de danima heba misha ye de abro kone kope binom sanso ye de daniton heba mixture ye de abro daniton so woti ton dia na chese ye bibidro mojedru na ene yes catch say se moja no se bi awe na wako doctor was why anemic kope daniton heba mixture ne bi na onso enom bacho wonu ato wontimi nidi aduane esiwo pa na so wontimi ntibenwe me pacho ebi kura na wonyare ebia doctor anso waka che say wo ba pipiara enyo ya na enso wontimi enti aduane benwe me pacho nyina eyebre kope daniton heba mixture waposo eye oya arthritis anase numbness how kope daniton heba mixture omoja no eswate kope daniton heba mixture oyoba wa fitri no enkoyi maukra bosome no ye de wa calendar kope daniton heba mixture Daniel Ba Center ye number ni 0244 364651 0244 364651 onte empemu atenkan ontini ye oya oba titru atenkan ontini ye kan low libido me pacho kope daniton heba mixture no bi enom me pacho emema montie me we dani prosta o se prostate no how ye ka prostate a ni padua no akwa ne bia ne ka prostate glands na chese sebi wunyanya prostate enlargement na chese prostate enlargement na bad ya na sustanso se na benya o twonso na se emma o twonso o chim asan wadwonso me pacho na chese o prostate na enlarge ye ka prostate enlargement na se ka prostate we ebo twonso twa no pe na wunyine no na anase hormones no emu eba changes be mu no na chese eno so kese eno na Daniel Ba Center ya trawo ne ka chese be ma bia no wo prostate mentra ma prostate na enye kese abra wo nyine no kope prostate prostate o ni bi na wonso eno no me pa cho ono ma no mienu anopa na no mienu anwumre sanso ne wo Dani natural capsules we be medru we be ma edru be ma kwa na enom se bema osisi yoya wo bema osisi yoya kono kope Dani natural capsules ni bi na enom
me pacho na wo no ma am kabeyi a me so fa kube nsuo eno ma me wonye kube nsuo afa dani ton aye dani ton e ba me sha no fanum no mienu anopa no mienu anwumre be ma ukọ asine no asisi na wansa no anase be ma untimi nkura anase awukotwoto me pacho kope dani natural capsules ne bi na onso eboboku ni pedue no na mesrew se mentwen ema obema no se bi enkofomansa anase mentwen ma osisi enyo ya oye nipa na otiatiasfo asasi so a oyi titiri ye bema wadwumaden no ene kyese ye bema wakọ aba wadwumaden no se bi honam ye oya anase wo aposo etutu ebe de wetima ye adwuma ne yi we ebe mo ye adwuma se de na wo nkwara abrem pepepe no wotu mpanifeso we me recommend am mpanifo titiri kone koto dani natural capsules ne bi na onso enum no mienu anopa na no mienu anwumre me pa cho me wo DH ointment dani natural ointment dani herbal ointment ni bi me pa cho we ointment won aso e dia ba ene ni sunsanso no pepre na ne bobre no so no ohu a na chete adwuma son kokra say na adwuma na say na difference ewo tutuo na abedwa no di na so no we no unya ba bie ye o ya no o de sra me pa cho enhyehyew obon se ho na nkasa na ne nkatra nka na ntonso bi eba wo sana no won say yes eduro no sayarwa anase eduro no eboko nipedua nim na wei na ohonom enye wo ya enhyehyew anase ohonom no entutu obon se o de je ho no obon se ehyew pa eno na kyese ohonom no enye wo ya na emom wakoye adwuma aba ensimonam insawansawa me pacho kone kope DH ointment dani heba ointment bi na so fasasa na nsusa so no me pacho we yemfentua ani yeni we me say yemfentua yeni ene ointment a wo do se metimi dia sawa de atua me pacho we de memfa entua menni so obi won minimum kika no se o de fasara so memfa enko minimum ina me pacho say internal external only external only into way sensansa we na go pimples how anasa wonamani bibia ni how aye o ya no for DH ointment TB na fasasa so na bekọ ama wo so ni padua no afantoma pa bi de fra open dodo atu anasa ba bibiara a opese oto bibia no obefre Dani Heba Center e wo kasa homan so e wo 0244 364651 0244 364651 Dani Heba Center ye de o man Ghana nti ye de good drugstores ahodo ene o Accra obeko medical Heba Center Vision 1 ene wo na bon pepepe sanso na beko Alive Heba e wo La Paz anase La Police Station e honom pepepe obeko Akoma Bonsu Offenso Market obenya bi wo sanso na IK a Champion Offenso Market obenya bi wo mepacho Adas Pharmacy ejoso ya kumase ejoso ya obenya bi ewo on Adas Pharmacy na ne doso po ne de mesro Dani Heba and Trading Center ye omrom ashna omrom mepacho odi wodru Dani Farmer wo Dani Heba Center honum na ye yaso ye kese no pa won ti open doso po eto a opese oboa community a mepacho brabeto bi ne fa boa community mepacho won so na asebi won so o jare pa no mepacho ye honum clinic watena wo yare no adokro wakobe biai unya ho aduro dia fabra Dani Heba Clinic ye omrom on ma wodu swam runabout a obun said Dani Heba Clinic ye honum anase wodu swam runabout a the free number no 0244 364651 0244 364651 me pacho ofre aduro no me pacho wanom na edinsunsan so boni ebi ebrewa anase edi changes bi eba oni peduan ma frɛ na eni enche anase frɛ na oni doctor so eni won kuta ho then ye catch us say questions no suggestions da bia yia enti okoto aduro na nei wote also open Bible research ni no aduro no Dani Heba Center ye damase ye mumunti dasene ye besen shebio nyame enshamo papa ye ko Dani Heba Trading Center kache ye ko jino ye ko na ye ntoa so ye nko ahomane so. Also good afternoon Mama Akos. God bless you for your good work. My name is Evangelist Frank Wadifree Ashaman and Ebaye we didn't baby afrefre Hello Marco Yetio abaja ko nya me kiamu 1937 years so me enter me cancel first sorry no mine is also called deeper sorry dia
on shana sorry na sorry de the papa wonya de o chekre no That's a papa top chocolate spread no wo pano no ebema no aya wo de umpe pano ma onsanka top chocolate spread no ebe nefa fa pano ni munedi top choco 3 in 1 no so breakfast papa eno de sema na chesa no pa breakfast no aya ready papa no bi nkweda no bi ko school na ma me so no mo de na fe wo de akodwom fre 0243 033033 0243 033033 MJC Fuso bra ensuom number na wo pe Monko anampo krasa dwene eyede since no anampo insumu number fish ben na wope anunsu ye dey fresh wonya bi wo MJC Fools ye wo Kumasi sunya ne nkran Kumasi ye wo Santase runabout ye ne mekom ne bofipam ye ne Najis Angel School na hwani mo fayense ya wo 0249 479120 0249 479120 so wo pese ye famro baby a wo no so ye de bebra wudi ene baby afefu. Hello mama, good afternoon. Good afternoon. Pastor Mijani Joel, you do do himako me na you. Okay, Joel yeti. Fantastic, my boy, you panya me sira. Na first case there. Mama, o da jinje mi di nipa ko ti je do an se o be ka so aboda mo. Nje tito mi tu mama nse, o ya mo hwe mo si yi. So, mo fa ni nje kwa wa, ye se mbo wa. Cho hu firi, ni se be wan baba ma ya na ya kan. Nkomo hwe hu isu yi. Ya me ka ho ma ko. Ya me enka ho so papa afi ye fie ni enche his fit for aka che wo be bo wo dan so de ma kama his fit nsa no afa wo mo bo dan so afa bo na de tia ene tie ensu to apetampe enu nti no bo mo de ma his fit for mo wo dan so ma wo dan ni nyuno wo betuatua ntokro ni nyina e de ma kama his fit wo mo oduam Kumase fa his fit for no mo bo wo dan so ma wo mo betuatua ntokro no e ma 0249791065 0249791065 within the baby and free. Okay. When you have a man, when you have a because you have a say, I didn't tell you. Anyway, you have a man to see it now. I didn't talk about you. Let your idea to not have money, my own quality. What is that? I know almost to our animal. If you only have a man, I don't want to I saw what them. You always will be papa and what you actually passing. I'm a my 20. It's now, we now have a mamma. Yamisha, papa, we didn't baby a free. When you about Kosia Papa, what for quite a papa be? Many about my son was Santaman for Kosia, no tanku. Many aba mami emo abaso eno atranko nyenye emo abaso papa na mo betranka se fidie tia futu ni nsemo amode ma yenso etie yenso didi ebo bra papa mami ntia na abna to no so asene ba pani oni Mr. Piano di for dan ejesi ori temple so for Kofi ase mami ntia no pa mini aba etebi me mami obi ka ko yi bebi ofa kwata me drink se fidie so me see awade enfa ko heaven na wo mami de bia o ti da mebo Debia Bemebu, it's a demon. Debia Bemo, my 10 million. Let the Bia Bemebu now to Bemebu now to Preserve said also Madamo, as you had about down for blue and about down for Panen and War. Kauya, and his fun and create one of our cows and watching. It is seeing your man binum. Said the Mutu more don't you know. Now, what year for Cobia? And a second case, yes, Mano. Oba kuno oma wa sebi oba no nye dinifo iti be ma be do obi anu homna nese kan bi oba dom no metrati na be bia no kreda me fanto yami so fakwata we didn't be a free we actually be a champion a champion ya go wa so you be I sister I say sorry work and me me say ka pana no se do o do won ka mu kan ni fi na se ya mpa na se nya mpa mi pa o so ni Nikuta that is very open. The German Tisa is not so Biblia came to me. Yes, I mean, then I'm Paris women. This women, Miss Remo, and commission and community humanity and Caribbean. And I pass a hidden answer. Many men, I said, I can't say. And yet,
wɔde akɔ baabi meba kyɛw yɛnti ne yɛse bɛrima ne mmara no wodeɛ wote nkyɛn nti yɛse bɛrima ne mmara no ɔmɛyi ne ho ano no nti yɛsɛ deɛ bɛrima no atɛ bi si biribi si kasa ne ma ne pɛ sɛ wɔ so meba so bi wate nyɛ saa na atiwa okay nti bɛrima ne mmara na ɔmmara me hu nokora ɛwɔ mu nyame nhyira SP citrus pond drink no ɛyɛ kama ɛno nti ɛwɛde no ɛyɛ engagement party no mesrɛ bɔmmɔde a na ɛsɛvo SP citrus pond drink no bi ɛwɔ seɛ na wɔn bɛba no wɔn de wudin ɛna ɛbɛkɔ ɔsɛ akoto enterprise ɔdum pz na sashi trading enterprise wɔn ɛwɔ abinkyi VIP parking yard ɛno wɔn na ɛyɛ opposite Pedro Frabo Ventures nso wɔ Ahensai Estate fɛ 0249 017302 0249 017302 within the baby afefre. Mire. Meju so e chapo brofin kwa mo highways. Mo kwakote na ya onu kani sada na omo Amsterdam chawo mu. Na obakosia bia me ma me akua de wo mi won. Ada me fa no ebo me bo na ma me yare. Una me wo. Me fa na me ya na wo me fa no bo me bo. Enne awalia ye walia. Ye wo je wie no. Obani mo du se de ya be ma be fa na bo no mo cha picture.